Io e si whakamanta ko fie. O panga malia yo pu fai valu ma le pese fa mai o Yehova o loo leo leo ma moi o ia. E le aia se mea u te mativa. Nā te tai au. E le ala o le ami o tonu wawai. E fa mai au I lava na usa vali le vanu o le antole o ti. O te le fefe lava I se mea le anga. Ma fua I sea. A wā o oe Yesu, o oe Yehova, o oe le tua. E fatasi ma I oe. E nā te lau lau mai me fo I me ai e te tau male aso. O kai. A o le vaenga manai au te fia fia. I le faa, I onga lava o le salamo le a Davita va mai. O te nofo foi. I le fale o Yehova. I aso e tele lava. Ia, wa lava ia upu e tomu ai le faa talofa. Ma le faa malo, le faa tu lima. Le isi ngangana e sili atu I lo le ngangana o le salamo o Davita. Ia fionga pa ia le dua. E pei o na langi na e fatu pese fo I tonu si o tatu. Tunu utama fale ata. Tama fo o le fale tua masanga. Panga mali yo pufa I vat. Ia marita maita I o lau mata. Mari pese le na o Yehova o lo leo leo ma mo ia. Awaro le pese wo so ya maro fi siva. Fale anganga. Ia. Foi ngale wa o pauna to enga siva le usiva utela na siva fale anga. Atalo fale mo folo fale pa ia ma walunga le pa ia la silasi o Samoa. Ia, le ua mawhai o na tātou, tala wha auto I lungo le nei, poro kalame, o le tauta iae, le poro kalame, ia ua avea ma poro kalame wha angofo ma lie, avea ma wha aola tōtonga, ioe, o se vai la au, e wha fia I nai le tō tele, mai seo I lantou te muli tai, ia, ma wha tali le dao le wha le taimia ni usila, ia ai si fanga ia ai ke ale fai le isa ulava o ka re kau fai I mai o le messenger fa talo fa mo folo fantu pa ia ma malu sau ngata o Samoa o le ai vivia o a wingo nei upu fo mai au kalanga ka fa mai o le fue e lave no winga e le ai se poto po ai ale fia fa polo fessa o le aktunu le nei maleanga nuu e le ia se si e poko tulo ma fua isea e le ia sisi atoa ia ini mea uma. Pei upu e masania I le atunu e poto fo I le tautai ia ai sisea le atu yama. E le atoa uma ni ai lona vaa whangota. Ai tasi ala le tautai sili. E tasi fo I le wha matua o whailaunga sili. E iei lona anto atoa. E na o le na usuina le pesele nei le whaisalamo. Wanga o Yehova. Ioi, paua leo le tangata iei lana ato atoa. Ia, e iei fo ilo na poto a wa o lona mata isau. Na ia fo I nai, nei lalo langi e te oa I faleseu, ma o sapi ai ma au malie. A talo fatu asiata. Ia, e wo ma paanga uma le tatou porokalame o le tauta ia, e le leivanga o le afiafi, ma loa fua ai lau o maua, ma lo le folau, pa fitai, le fatu atoa, I le aso o le ua mātou waulia I le nei fo I tuar ke lope le aso ko fua. Aso se furu mo le fitu o le masina o February o le masina lona lua o tātou iai le folaunga amata. Ape foi amata o le nei tausanga lua afe lua se furu mo le lima. O le aso fo I le nei o le aso sa le nei ia Amerika Samoa mamanua tutuila mamanua fape ai I Hawaii. Ia manisi atu nuu tote o sone fatasi ma tau fai tau taimi fatasi a whapea o e mai mo mai ma lo whamanu iantu le sapa I o le tua ia te utou sa fita I tunga ia sa utou ta la puni o maru ta puai ia I nā fo I tuore ke lope ma le nai tuore le rolangi ma lo ia o le soifuanga le nei e te tele a pesenga e matua I le o e pe upu e masania I faleata o fia fo I tātou te wheta aloloa iai e toa I le au o matangi. E toa I le tautai sili o le atua lea. O ia, o lo tātou malua papa. Whaatalo whaatu la ia lea ono o lo tau waso sāle. Nei, ae mō mātou lava ia I nei ni usila, Australia, Samoa, male atu Pasifika, manisi o atu nuu o lo mātou taimi whaatasi. Ia whaatalo whaatu o le tātou waso ngafua le nei.
malo le folau malo le ona sai ia ta'alolo ia outou sa ma faigā pe ana o fai atu pe o iai saʻukala pe le o iai ia e le ia se poto ona te toe suia se iota o maeʻa ona tatulaga o mea ua maeʻa ona pine faamauina ma lagi soifuaina e nai o tatou matua mani o tou tuaʻā ia ua fai i lagi le latou folauga ia ua lalalaga o mai te asa mai le sofa manumalo Iesu Keriso tatou te mulumulu au foe tatou te militino faatasi ai i luga o lenei porokalame lenei vaga o le afiafi ia ua o fiafia aloʻu loto e amataga o le vaiaso so se amakaga o le vaiaso ou te fiafia auia te fiafia lava foʻi e fai mea fiafia ia aua a maua e oe le olioli o le tala le tusi o le olioli i le alii o lou malosi lea ia faatalofa atu laia ma o foalofa atu feoi o le tala lelei lau faigaluega totofia le atua ia faafetai i le tou tatalo malo le ana popogi tai foʻi le tou pitolaau o fai vae mo o mia e le atunuu ae maise lagei foʻi vaikau i toʻatugā ma gasegase a malo ae silasila mai foʻi e lē ga o Samoa o lē lutia i puava i nei mea o faiga lē mautonu o porokiki palapala o porokiki fegumigumi ai o porokiki faaufiufi o porokiki faalilolilo o aʻuma lava e lē na o Samoa a vavaai aku foʻi le saua Amerika o le malo tele e leai a se isi akuguu po se isi malo e fia faakusakusa ia Amerika po le a foi le fia makaukia kerosaiga latou ia o Rusia pelekagia sia mangi o ai umangi mau akuguu o Amerika o le laau mafalā o le aua keli a o le uiga o laʻutala a lele ua vaavaai atu foʻi tatou ia i le saʻiliga maiga foʻi o o le saʻiliga ma le vagevagega mai foʻi o tulaga fenumiaʻi foʻi ua leva na taoto mai ai le faiga totonu o le CIA totonu i matagaluega te tele latou te umiaina le malosiʻaga i le gata o le paoa tau mea tau o le paoa tau seleni o le paoa i tulaga o le malosiʻaga o Amerika ia le kake vai aku sole o le kelei o le seʻi ma le aa le alaʻi o lea o le a fekagofi le malo kele o Uncle Sam e faailoa mai le lalolagi including Samoa le me taʻu o le seʻi ma le aa e fakousilasila le recommendation a le kamaloa tagata pilionea lele lea una ave i ai e Donald Trump le avanoa na te lidiga ai peia o le o kikaiga kai faapega o le silasilaina o ani vaega o lai opuina ai le tulaga o le tautua i Amerika ma e o kou silasila akuga oka se kaga mea pe ua utoe vaai i le tauloto tamaiti oka se tanaga mea o lavalava uma ua e leʻelea ofu piliki ma ofu elea ua le iloa pe au mai fea o le kuaiga mea lanagalelea la fekagofiaiga ia Amerika latou ia o Samoa i lē kaikai faakusakusaiga tai winti si o kakou atunuu taitai ao no o le toʻaiga level la e taoto mai ai malo tele ae e mafai o gakiligi Amerika mea ia e mafai ke lē o gakiligi mafua mai leaga e kele o kaka faamaogi tele tagata e lē o oge kagaka le malo Amerika a tou silasila foʻi la o le magaia ia o le mea lea o le sao o ko kaka faipisigisi vatulaʻuia faasoa lea a o iai le amataga o le manai o le sao o togai kagaka faipisigisi la aku kilokilo lelei ua lē vagakaalo le ʻau faiporokiki gei mea mamagu ia ai ia ua iai isi porokiki e oko e lē iloa faakasiga faigi pisigisi ae o le nofonofo umi ai totonu o ma lo latou faaogāina o lo latou paoa ma lo latou malosiaga oka e varekaaalo ia faatalofa atu ai i lenei taimi o le afiafi o tatou ai le faatalofa ona afe mai laʻi o loo faamalo atu ia i latou o loo faigaluega ua maheʻa foʻi galuega po ua lamalama faai malo le galulue
O le ale to ngā luenga o whea ngai ma oe, ia o te le tau whai atu, e le tau whai ngoina pe tau ina lau ngā luenga. So o se tangata whai ngā luenga, le au te wha māloa tuai, po o ngā luenga le lau ele, po o ngā luenga le ea, le vangi mongimo, po o ngā luenga le sami. O fisa, pe palapala, o oe lau te wha talo whatuai, mālo le ngā lue. E ale ngai aso. E kelengi au me se nga ilo au me sa. E wala ngai fa pe nani so ifo. E tele atu me se ilo me sa pe te tau ona tele me sa o ilo me se. A fa pe fo ilo e mafuta mai a ua fa le tonu lau ngā ruenga le nei aso. Pe ua maua se tala fa anoa noa ua tuli oi malau ngā ruenga. Last warning o a uma tūlanga fa pe na ia pe ua vaea fo ilau ngā ruenga. Awa te pole. Awa te popole se me tasi. O le soifuanga le nei. O le mea ngatai. Ia le malosi anga whaale lalolangi. Ia e amata i nā fufuanga mamana le tua. Lono winga awa lava te popole se me tasi. E le umaa i le whaiaso o le tua. Ia i tūlanga foi. O awa noa. Maybe o le ngaruenga le ngā ua e malolo mai ai. E se si vai ngai to e mau me mo mier ko au kalum ko ka pengai oi. Ah, e fa penga so fonga. Oi. Maybe e ira ma fu anga wa lai ona e ala tu e fa pe mela upule ia. Alo kau ki o ka ko ka vale ngale. Mai kalai mai lo ko nginga ko fa fo. Ie. E ma fu anga daua. Ia we ki le fia we keika. Oi. E le falala fua le niu e ma fua anga le le a fa pe fo u fa le tonu la nga luenga on o lo fa tamala e a u fu ke sa u fa anga fanga ku nga le pule a wala ngol se fua nga le nei vai tau o le olanga e tele na tatu fa nga ina le social media e ke sa we fa le anga ko ka Okay, longo fi al tangata wa ye vole me u fa le tonu wai. E sa u fa o ngā kuri social media. E moli e tuailo na le fia. Ai ole maria yo ngai se fuanga. A fa inga ye le atua se mea manga ye lo wolanga po se mele le. E li kai e kango posti lunga. Fa ko e kai nga e kango a fa fo ina ye se fa ko se e kango posti lunga se mea manga ya po se mea nga fa ye se sia oi. Ai na ona tupu o se mea whaale kong. O ka. Ri ngale le vor pope i malama vor kai a wai lunga le status. Ala ka ngor me o le status po le status. O le vanga i lunga le post mai. Ke ia le ufa pena mai nguku. A umawanga oe. Ia, ore ke le i ore whaale kong o kua inga me wha pena. Ioi, o le te le o le wha le tonunga, pe a wha pe o e te maua le tō inga vaenga. Ai, wange i e wha o ngā ngā le social media, au tatu iai le amatanga o le prokalame. Au wane i e wha o ngā ina, le social media, e wha le o ailo wika i seska ngaka. Yes. Au wange i oe le whai post le lau kwea kuai. Au wane i e wha o ngā ina. E te whaasumutai isi kangaka. Ioi. E se a ole sui fuangare ngei a e loa lava e eise mea wa e whaalongo ai o le tangata sa o aia. Markangaka mongi mwha maongi. Fiso ka ima vili iai. Ia. Fiso ka ima vili iai vili lele iai. Whaafitai tangata e la tu te maua le loto le naa. Nga maua o singa kala fa mai soli. E di ilo asi akala wo fa ia le a. Ia nga umolo la pe o le ia ungo melas, le ala so vidinga se usolanga. O kilo nga ile kai fa penga si ata. Kai fa penga ai fo ia a fo o mangu fui ka fo lolo, a fa pe fo o sauni ma a asi la ia li ke fia e so vidinga na pe mo vili ro ia. Ioi. E ke longo fia fo ila wa vili aku e fiwa vili le kari mai ngai ko ka ke role le la pe o li was e pe ya la sa e pe ya o li ko malo e pe ya sa
Aia e vili e tunga soa le pule malua tala noa. O i ngai loa ilu sao. A ole mele nga e maua o singa fasikala. E oso roi runga mai. Ki ia leo o whapena mai ma susungu mai nguku au leanga ia. Ka o ka my good boy. Au wa te whapena. Iyo. Whamai o au kere kai ka iango uko e kea se ka ngaka pēa o ngai ngaleanga lo uru. Iyo e. O lea mau kei lo o le mea ngang kuri ei oe malaua o nga male umaya wa o nga o wa mionga. E whapena. E te tau le ta ua mai fua lo uru leanga ma lo matulanga e ke kaure ka ua mai o mafuanga nga le umaya wa o nga o mafuanga fuinga na ele fa ai fat wai o tala te mafuanga e mafuanga fuinga e te le fa ai poi po le yai ya o lo loko aranga o lo loko aranga ale winga lo fa matala a wiki fa nga ngai me o social media. E te tango e tau whai e fuani tala ia pai mala whai matulanga whapena. Ai e maua singa kala le, kango sen mai hau so kango. A talo whatu. E le to tele o tatou lunga o proklap. Wala ngor ko kele o isi ngai kangaka. Ua mumusu ngai kangaka e whai se ko mengi. Ua mumusu ngai kangaka e like. Ua mumusu ngai kangaka e compliment. O ngor mea lea. Wa avea ka ko whai ngā porkiki. Ma mea fo ilele pe wa e pinpointing hai ka ngaka. Wa e ngofoa, okay, fast, HRPP, Green Party. Wa ile Green Party. Wa o maila ile Green Party. Si fea kula ukala lea. Okay, le iloa, o tele i maua ni fa tala e winga le Green Party. Por paki le Green Party le lengo fa ngolongo. Ai wa rua ia rua. Ai te ufa soa mai se tasi o tamali ia te au mawhapea mai. O lona tausonga. Laila sa auni ta mo e mai sa la fai. Da ule ta ua tua le tu malo. Ai ole aka mo e mai e kuko o kasi. Ai at the moment o lai whakarakala ngoa le lako pāki e ka u o le pāki e ka makuai o aveli. Ia. Pain of all we ke haru le issue. Awane ia fia fua o ke le ofia lo foi pe se fai pule po se mingi skapo ai. Na fai se pena sa no se sa no nga fa pea ia po ai lava ai tato su ira matole ni o le wingo la utala. Langa o le wa yir kanga kana ma fa soa o lona tau songa Samoa. O le la sa unge ka mo ai pe ka mo e mai la lo le o le fa maruna o lai tau fa tala no ina le tulanga o le fai o se pati e pei o le manulauti ia ho umai ngisi as long as o se kamakua yo avili. Ia pei e whapenga le manatu. O whapero le Fefe e ali i le malo si o le porokiki le la ka ingai kukongo a onga. Fatu fefe le malo si o le nei taimi ma le tūlanga ua le lava ea kanga kalau kili ai ole a fai pe a fai mongi le o te fai atu o te le maua se confirmations o se saunoanga se sina fai a winga po o se si foi o fa audioli ya ku mo sang pakile ai a fai moni ma fa maoni o te fai atu o se matua fai nga le ole a fa o lo atu wai fua e fa o nga ai ngoa wa onga ioe ole a e matua ia ke au e kakaunga e te tauna matua tau fia le ku inga mafau nga lenga ole mela kupu ole a fa so solo ku waile porkiki le anga i kongu o ingoa o me ta o maftanga ma onga ai ave ese mai pea lenga se ingang o fa kula ukala le e uma e la wale ka alo le anga i o ko wiela o kamakuai pe a fai sia me fa pea ai ole a fa ka ua i fa na ua onga o lo tau a vengoa onga i kaimingi ole a fa ka ua i la ko le leanga o meia yes wa foi langa mangu mangur ka va i onga fulu
Atai nane la ole a fa nga mai ko inga approach le ma ko inga skaili le o tama matini tua yo pesenga ka mama kengi ko yo avele ko lisi ko lo mau a onga ese malau mo ese ai a uma enga ole a kele kala kanga ka wa ngei soifuanga e ko kiri tau tele ma faina controllinga upu makala e o foi le mele ka uma fai ir ko msinga o leo inga ia ka ofia le social media ka mo paloka. I'm telling you that's corrupt. E corrupt le skailinga ka fai alo sunga ko msinga ya lan ma fuanga lenga corrupt aku uma lalangi e live mai fai ngol paloka a fai lela ka fai oe pungi menga ke le yor siringe ko o por kala menga ka fai pa o ko mga ko e ke wa ese ko focus on o kala le ko fai ako e le te tau na fa tanga ina ila lon tu la fono fai nga palota ma official fai nga paloka ngale skala fuang paki e kau avea ngi ngoang kama kwayong ya onga o le menga la ko inga la ko fa femisa ha ifa nga wa onga yes wala vai al por kiki wala vai a inga ma meyo bo o yaire ka wala vai ai o to te unga inga kongwa onga kalo fai wale hanga kele nga approach la fai to te silfia auto e sili aku nga ola I loko ka meki a onga le kau avenga o swafa wa onga ngai loka ko ia wa uma waka o kamakwai yes fakwa e manga kuala o kamakwai inga o faingi mafkanga ma ua faingi mea sa ungi a wangi reunion ma mea fapenga. Pa believe you me, a e verua ia ia so fai so oilo olanga, e sea e ango ile a onga e a onga, mua. Ole upusa onga markar sa onga. Ele ola kele ilo loko nga mea ia so fai so. A o ai ta maiti e ola ile melea, o ka maiki lai a o onga ia so fai so. O la kouranga, nga onga sa kia ole ingoa ka uai a vele, nga onga sa kia ole ingoa ka uai pesenga, e oso le lotoa e whaalokoa loko kamiki. Leanga they are currently serving ma o onga ia onga. Ia, nga onga whai aku whapenga. Longo winga e whai ka e o koupa kingi, ai ngā fufusu e fua kamiki kaulanga. Awa fo nga whai au ka laula, ngā le posta o pai, mala whai runga, ia le pāki, ia le awa, le pāki, ia le awa. E re ki ngā yoko loko, e ki ngā loko wha ngaula e hao onga. So ia kia ula ia. Ia mama wa kalanga ka vikang whaile au ngā saulo. Ia mama o lava ma o kou ia ku lou ko kongo mo ka fongo. Ona tau whao ngā ina nātu ai ngā me whapenga. O ngi pāki a ngi kamaku ai mai fea. Le hai. Vi ese ngā ide ka kaungkali ianga ko ai ngā mea. Ma ola te talo fo i lea I le fionga komisina o ngā pālota. Ia matua le mawhai o ngā whao ngā inga. Yes, ili kaunga riskala inga ngā ko inga approach whapenga. Ka akia le a onga ia mama malua onga. Ko upea, ele ongi mea ko kingo mangi mea kaulima kako. E whaasolo mai pea, Pea nga o leo mai a kaula lo waa, o ori taime whae e, ma koe ruese. E hase se senga, kai pea o se wafu. Nga o ngau oare kai me ke sau wai kaula i eilo waa, uku lau pasese, wakumu, malanga. Papenga umar fakuskusanga le mele I follow ngawaso mo a onga. A onga sauar kai mea e mai ai kuka I ngalo wa folau. Ia sa ili le ai o lo wa. E uku lo wa wa ko ngai a e fau e saunge ke folau esi. Ala fu e fakapenga mai ma fa so fa penga uma. E o tatu te fa ngai na mo tu langa le. Tatu atu malolonga. A foi mai. Fai sia ma fa tal noanga. Me stasi fo fai pisinisi. Ya, whatever fai pisinisi, ai pisinisi tau amata tonu fo. O sio matou pitonu I self okila ni nei. E wato ai tonu I nei tatu ofisa. Amaya ia ona fa felo ai foi lo godfather. Ia ilungo le tatu por kalami. Ma se o tatu fa soa. Ia apo fe o fai fai. Langa ye maka ubu fa au le ka godfather vasolen te nei. He mata ubu fa au. E masi ka ko vai. Kere o lo se la laptop lo ke ve ku pe mai por mi fa ma vai se si por mi le fa ma vai esi.
E te tau tunu malolonga. Ai, e tau tunu tunu malolonga. Au ye, si vati atu tatou nai whaasisilanga. Whamore mole lava. Ole aso soifua mua ole one sumalua tausanga. Ole to fine ia Emma Jane Lawson. Ka fiola ia Emma pe kai whaalua e nga celebrate o ngā so whaangaru kausanga. Happy 62nd birthday, Emma. Ia, taftai ile tua ilana tausinga ia te oe. Ia ua mawhai e foi. O nau lia mai tausanga jelo lo soifua. Ia alo whanga mwhamunianga. Mai a te au nei asiata. Mat proklama re tau te iae. Ai mesi o Godfather mo oe masauni. Ia alo whatu fo tina matua. Ia vai tupu. Ia mesi foi o wo a inga mare whanau. Ia mo oe. Ia ele tua fine po le tina ina ua huria lo wono se fulu malelua tausanga ile so. Fio la eri. Ia eri kai ari. E mawa pia u ema u kai pensionga a leiri o le eri te telefona. Ia o lo whaangana mo oe le tua fine. O le isi tatu whaasirisilanga e vatu lunga o le whaasirisilanga mai I le ainga o le talanoanga. Pa I o le ainga le fio anga o salolonga. Se I kui whai rungar ka whaasirisilanga le nafa mole misa. O le whaalinga taua. Ainga sa ti a I le mota I whale a tatu I whaua I salolonga. Whapito au ngawha I suli o ti a tautai pau. Suli o lopa aulo ma pale ava. Tulau sa moa I lau whaafongaanga ai o le awili tonu ia le ifia maina masu I tonu foi. Le mata o le niu ona o le nei whaasirisilanga tāua bei ona tāua ilunga. O le whaatonu le nei ona wala awina a tātou feilo inga e tusa o le finangano le whaamasinonga. O lea ua toe wala aua tuai le nganga whaaroro lava ina ia tātou au wa poto ai I le mota I whale atatu I whaua e au mai ai le tō whā male utanga e tusa o le finangalo le whamasinonga. E maise o whina ngalo o lo tātou ainga ma le tātou nuu I le mata upu o lo o fia maua I ai le tō whā male whautanga a lo tātou ainga. Maratua o le a le a vealo le a wai mai ma a wala o le a toe tā o fiai se whai unga o le a whaia e suli o le a wai mai. I le so, I le nahaso. Mo ma o le whai unga lava o le a autasi ia I le aso o le a vea loa ma malienga tau o loa ma saini lima loa I lanto uma o le a wai mai. Ma na tua mai sau wha polo polo I lau ato, a wā lo tātou no nofo ai matapa au masale lolonga. O le taimi, tā o le valu le tai au, o le aso toa nai. Lua sumare lua Februari, lua fe lua sumare lima lo winga o le aso toa nai, lea o le aso nei. Mo le fia maramalama antili, vala au I le fitu ono tasi, lima fitu o wha, o le fionga ia tia sione le lua. Ia po le isi numera, fitu tasilima fa falu ono, sili mo le fionga ia tia falo. Ia po o loo sainia, ia suafa o loo tusia, lo tātou ainga. Ia o le whaasisilanga le na mai suli o le suafa tia. Ia I whale tatu mo te faua I sale longa. Ma le whaasisilanga muli, hone tātou atule I le malolonga. O le whaasisilanga lea mai le vaenga a le fast, a le Sydney, po le fast Sydney ainga. Whaatulou iau pa ia Samoa mai saua se ia pa ia na lenga I le usonga tu mua mapule I tu au ma la tau ainga di taimar va au fono ti. A wale fio tama mo la tau ainga ai fo I ma la tau tama. A o se whaafongaanga I a sua mara vai whanua fō mai tūlangi sa ole masale au mua male lau niu na sai lua. To ole whale ula me tamara manu tele, whaatulo fō I whioi o le tala le lei. O lo whaafale le malum whaafale turu ia I so o se whatawhai tūlanga. Ona o le atua malona whinangalo. Whaamalore so I fua manuia male langi a mamavi ia le li. E whaasila sila alo I antu wai I paolo mangafa maurulunga. E maluai le vaenga wha au whai le wha tua I le tua sa mo watasi.
E fia faia se tātou mafutanga i le aso lua o mati, lua afe lua se furu ma le lima. O le aso sa o le vai aso fou, i le itu la e lima tolu se furu po le afo le lima i le afiafi. O le afaia lea i le Campbelltown Catholic Club, le utu ina tulunga le tātou address ma le taimi. Afa o le lima nga i le tau le valu le afiafi o le sa, na i le Campbelltown Catholic Club Function Room. O le address le na utu ina tulunga lua se fulu to 22 Gamden Road, Campbelltown. Fifio mai maliu mai masumai o lo ia sira mata upu taua tātou te swala upuleina a wā lava le tātou vanga wha upu whai o le whātua tua i le tua sa mo utasi. Tau ina ianga le lei mai le tua, taita i atu lo tau soi fua, ma so mātou wola e au lia i le aso whaafitai, o le fionga i a fui mono le ala i tango moa, tu i lango fia lii anae jang sau, ma le numero tu ina tu ilunga o le o wha iwa valu wha o ono iwa lima. Ia, ona ia tātou wha sila silanga le nā, mo le nei taimi, tātou watu le malolonga a foi mai. Ia ona whaia leo le tātou wha atala noanga mua mua, i le nei vanga o le fiafi. Ia, whataro whatu o le ingoa, ia o loi toa whanga ese o semo. Ngā lua nei le Odd Constructors, as a supervisor, ngā luenga o lo whaia nei, whaatina nei. Ia, o le tele lava o mātou ngā luenga e whaongaina le sima, o lo mātou whaongaina le sima le o le Golden Bay. Mātou ngā luenga tele po mātou proketi e pei o le retaining wall tele le e Waisingano. Ia, o ala lau papa, ia, o le awala mai Malifa, the 4 lanes. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Margate Town Centre, the heart of South. Mo le whaongaina o le Talofa voucher, dial www.pacific40.com i lo penga te whailangi. O le whiriwhiri leo le aunanga i te whia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, bili o le vai, bili o le moli, e mwhaiwhana utuai le ta avale le ngata whailea, tūlanga tau i tau mafa, ia po se keke o le whaipoiponga māso whanau, e mwhaifoi ona. O le ua, to ai tūnu o le ngata o le malo whaalwalungia le whaatatara noanga ma le sunga le li whaipi sinisi. Ia, i te tonu o aukilani saute. Ia, o le fo ua to ai tūnu o le sāwholau o le tamalo te le o le to ina o to ina. God, Father, ia po le whaatamao me uma, mea le lei ma mea whaale le lei. Ia, nua proklami sunga le ataua. Manu fui, talo fatu, ia, la ave mo morka whakalofa le ataua sunga whawhengainga. Ia, Pastor Isara. Talo fa mo folo fatu fio mai lunga tanto proklami. Ia, mo reu roi taimi le nei vanga o le fiafi. Ia, e whaatalo fatu i le amatele ma le whaalwalu i le ia fiafi. I lau tu whaar mtua siata. Ia le ngate le fo le sunga le ia taua. Le ia fiafi, ia. Ma lor sui fo manuia i le. Le vai ma le fiafi. E whaatalo fa fo i le malu ma le pa ia ma walunga siu tata kutanu o mwhai fo i ona sila mai mua mai fo i. Tātou porklame o le leia fiafi i anga le leile atua i lau tāpua inga. Ano whaftai lau sunga whawhianga inga. Ia, o le wadua to i taunu umana sunga whatama. Ia, tāro whari i lau sunga to ino to ina. Maro fo soi fua. Kaleinga kua, ia, pape fo i le sunga whawhianga ia Pastor Isara. Ia, mai mo mai le kungu iong kuraga baurunga. Ia, whakara whakuringei i kure aso. Alo le so fo manuia. O va kupe o le fitau i le lua mai fatasi. Ia, ama mai whakasi ia. Iyo, e pe foringa mai na e alu te tala le fale inga si whawhianga inga au le meere tauna whaia le nā mele nei aso. Nga umaloa, ia usau loa. Oh, ia ele a whainga. Ia o mani tua e po ame te pengo whako ame e whinka, e whingo fia ongo kotwhana lau sunga. Ma lo se fu mu e mele nei aso mona tiu tiu le whatua tu e amater vai aso lau sunga. Ia, wanele whaafsili, lau tō whaasiata, ia. O nei aso o le maro lo lava. Sa lofo lava le fale, ia, ma maro lo le lei. Ia, tae awa eno fo i ona toi amatalia fo i leo tiu te masani, pe ona masani ia iwa ia status.
Alo whaftai, ia, wau te loa e le I ana nafi ia, te loa na matua e vai le lau ngai no le upo le tua mata penanga fo I whane nganga e le whaingo fie. Ai ono le avanoa tāua, o mana tufo. Se I whawhisiringia lau sunga le li. Whaipisinisi, ta dia lo tu lo pulo wha au na le tu. Ia ai o le tele o vaenga o le maile aturu. Ia ele tūlanga o le toi swinga fōu ma swinga le lei o tātou menus ma le naunau ta inga o lo sunga whawhenga inga. E whaau au le ati ute mo le mamalo le tunu. Ioe, moni la vale le saunanga siata. O le nei fo I wha moe o le taimi lava sa o iai o I le vaenga lea. Ia, o I naoro I ele mātou whalsa. Ia na iai lava le naunau ta inga ma le talo I le atua I na ia whesoso ni mai o te mana o mia lava ni au nanga whapea. Ia ai me se ai o le sa o so o I le saina le sa fai le bakery. Ia o aso umau ki whaakau ai umal lotu ia whaakau la pai ia kalkala ngoa mo te talo ai le li o ke fia o mai kongo le. O le mele e run el pisigisi ale saina. Ia na tau nuua. Tau nuua ina o wha mawai mai le. Ia le saina ia. Ia whapena ona wha solo mai e tari tonu lava e whafonga le atua vo I mana onga ma le loto. Ia oni au nanga e whesosoani I le tātou atunu. Ia o tonu fo isia mātou e kālesia. Tau atia. Malo whawhitai. Ia, mai le, wau te loe le fōu le sa ran mo fo I le tūlanga o lau whale inga I a oi. Iai fo ese mai le no fuanga lea. Ai, so fala I le tūlanga ma le swinga wa iai ma tūlanga o le a se auto wa atu le mamalu le tunulo su. Ia le tofo. Ia o le vai aso nei. Ia o lea ua a mata ona whaatau le panikeke. Aso tofi o le vai aso nei asiata. E aso atoa. E ai fua le panikeke. Ia. E ai fua le, e tau mawhafua le atunu le pankeke, ale routers. Ia o te manao ina ia tofo le atunu. Ia, I le tātou panikeke. Ia aso wharaile lo. Ia whatau lo. Olo inga po whea lava o awhai te fia tau sami se pankeke le aso tofi. Ia awhai aku le routers e ke kausa mi fua. Au tei pastalanga lai tele tangatai tele lo le tatou lai tau tau le longa mai si fonga o sunga va fenga ia pe fai tau me te isi mai luma le tatou fa tala tele mic ia ai se ito eu ngau ono ke milenga sa ngoi pasta e furile a fai pisingi se furi pa ke alu le a mata lona fia la ngona mai el to ia se siaki mai ka ko wale le la to sa no antu le sunga le fai pisingisi ile tūlanga o le tātou o le mawar whapito le stofi ma mata inga o pankeke venga koe sa ngoi wha mon mole o le aso tofi nei ia te tala I le whale inga ia o le a tau mawhafua le pankeke ina ia tofo le tātou atunuu I le tātou pankeke ia mai ai le taimi e te tala I se ia o le taimi e te puni ai ia o le a matua tele le tātou panikeke o ale fō tau mawha le tātou atunuu ia o le aso fo I lea o le a iai ma le tātou keke mamui e whaatau la le keke mamui ai tau mawhafua le panikeke le ale taimi o le wau te loe inisi vaenga whafsidi ele sunga le ia kaut whara le ale taimi le la o solka ko le tatala I tātou ia stofi wha mole mole mai le taimi mua si atale sa whailoa sa tatala I le midday taimi le nei le wa mata ona solo le lei o lea watu mai I luma le tātou taimi tatala I le tūna sefulu I kai au sefulu le tai au I le sefulu le pō oi sorry aso tofi le aso tofi ia aso tonai ia e tatala I le iwa I le lima I le fiafi ia ma le aso sāloa ia na e tatala e iai ale au whaingaluenga e whai ale lotu ia ai ai ala au whai ngā luenga
e te tala mai la i le sfurtasi ia e te puni i le wha i le fiafi. E o nisi taimi si ata e wa o le wha le no whai atu e te puni. A nisi taimi o te saua i le whale ainga la ua kāle lima. Na, Ia o la ai ai ono o le mamalu fo i o le tātou watu ue o lo ngā solo atu. Ma lo whaafitai. Godfather. Na tā iai le aso na tau whai le whaalau lua e kofo le iai le ilau kau mawhakangale. O le a sau tūlanga i le whale ainga le amara swing o le taste o le mea ai wai ai. O se i lau mai ka fo le se whalenga mo ngo fonga fo le mo ainga ia me se fo ia loko rua po se fo lo ka fao. Ai e manga ia ko ke lo inga Paulo mele ke ba ki o ka ko papa ki fo nga ma mo me fa penga sa i wala ngo. E ba ku me nga o male. E pu e ka o manga. Ai. E mo le ke mo o manga kausa. Ai o ke lo se o nga fo le wa ka ko ma ka fo i mele nga pisa ngi fo i mo fale fo i o senga ye ngi ya. Ia. Ka singa me sa o mai ka o le o ko le me fo sa ka penga i. Ka penga i ka ma fo penga i ba ngi ma. Ya me se fo ke lo nga ele uma ile fa le ya kili Pastor Isara. Waranga ka ka ngi kele yo me se fo e mo fa ngai fa ausi o vai salo o pisua. Yo tala sa no o la stofini. O le o le a fa mautu mai le tele fo yo tau mafai sari mo ona e sa a mata mai ia na tau fa solo lava ia la stofini la mawai tatou panikeke o le keke ma moe o le supoesi kokoesi ia ma isi tau mafai e ngā lue lau whenga reka ai me se lava la tau mafai ma sani tatou o le papakiu ia o le whalai o le ma moe o le siusiu pipi ia o le oka le foi ua maua tatou fai ai fe asiata ia so o aso e maua tatou fai e maua aso umar fai okay la e whaia la le mea matele misi ai lo ia so te tasi. O tele tangata o ofisiri mai tatou address. Amor mole. E whaina e sau noa e tu i tatou address la sunga whai pesenisi la sunga whai fiau. O le tatou tuatusi o le lua fituiva chi o le ngā ku sawa i lalo lau GPS o ngā o le whale whaasanga i kua i Preston Road. E waku sawa ale i le GPS mo moli aku o i lumor whanenga. Ona o istamiki ngai e tresi ngai ala fale fasanga ngai kua fasanga i moli e tu i Preston Road mo si le fia la le mo te ta ua tu ai le fale wa pe wa lo ai le toteli o le tali mana o le sa ye mo mua mo le sa ye le tali mana o mo mua o inala ai a fa pe o nai te wa tu la vai lo GPS ia lua fituiva chi East Tamaki Road. Ai langa la e vakula o le GPS e vatu o le falela e ile kapaka e fasanga nga ia Preston Road i ngai Otara. O se kurimangu nga le iltama i shopping at kurimangu ai moli. Preston Road ma Preston Road. Na tonu la. Ia po pikanga fo yo Preston Road ma East Tamaki Road. E whengo fia fo ngai te kona kongoanga. O le ia sau no ngai le mai se foi o le fa mo nga male lo tulanga o to na I ma vai fa pena ile aso sa ia ai pe e fa lo tele le o nanga I tulanga o fa piponga mani so vang fa pena lo su ia mo ila ver sau nga asiata o le nei o nanga o lo mato au na fo ile atu no I fa piponga ma so fa nau ia oni fono tanga anu e me fai ona mātou au na iai. O lea sa fai anafi. Sa iai o ia sa fai fai lesa whanau o se tamama tua fo I o le tātou tunu I o le tātou whaleainga I o fia lava sa mātou ia fai mātou tala masi ainga I o fia lava lātou o le masina fo le nei o le fo ua ia tātou keita ia ua iai le ua uma o na whamautu aso ia se I o le masino o me ia ma November ia wa pe fa pe ngale o mai ale tunu e fa ia la ko pukinzo o la to fa po iponga ia mas fa nau
Ia olo o solo le lei lava asiata e tal tonu ale ia le manatu o le whātua tua lava i le li. Ia male lango si o tātou o tunu. O le si vaenga lea whawhiwhia ina i fo ile malu le tunu o lo tau pati atu. O lo utalia o le lātou whātala o lātou i Sefsoswani. So, o mwhaiona o tuina le Sefsoswani a wai o le neifo i vai tau ilo to e whaingo fie fo. Ia ua fia lava i lātou, ia ma maua i pēle wheso ta inga ma fia lātou ia to lango ia le tau ma whainga fo ia le Roots Barbecue and Catering. Ia, o se tala na asiata e tu sai mal whafsi. Ango vai e ingo fo ma lau ko fia le ko kele whainga. O tangata e ma whaina o fito tonu e se lau luas furu. Okay. Ia o ana nei lea whaatoa o maua ia le wankau su lau round table ia o anga ngei le whako a maua ia. Maro. Ia o le nau lava ina ia le lei ma matango fie ia ni wha moe whai o le tātou whanu o le aini lau sa iei momu. Ia e whaftai le atu o le ua o maua mai a tātou lau. Mange wis kama sia langa musika. Fi mai langa musika le ka foi mo. Ia ko mange langa. Langa foi wanga ka ngol musika ala e ngai ka foi ka foi mai vai. Whaktai, mai se numera o le anto tele ila joule e siri mai. Mai se numera mo wailo sunga walanga e le ngatolo ula to sirfia. Ia ai ono moni catering matulanga whapena. O le foi whafonga mai wo mana tua pasta. E iei le tatu whalau lo mua. Sa iei le ai ngā na fsota i misa mo pe whaisela to reunion i nei. Ia le no umeli e tu mo reply e tu lava. Ia whaafsota i ma confirm mai le tūlanga o le mo mianga mo se la to catering. Ia te loa lo pese taimi fsota ia tūle. Ia whai loa lau. Te loa le isi ainga nā lewa umana whai latu puki. O manga ia. Ia ili masina fau. Masina ila matani. La ia la me fwile le aula mo wale me pe refer tu ia tangata. Ia e maua siata e maua. Ia whaafitai mo le tātou wawanoa ono le fo o le taimi o le sia ndat ma whaatanonga. Ia sau nonga wa e le uma ia vanua ma. Ia lau numera whai loa ia sau nonga whai ulau sunga whawhengai. Ia o le numera lea e te whasota i mai ai. Ia o le olo tasi. Tasi o iwa. Lima iwa tasi iwa. Ia. Aftai isi ata mo le avanoa, te lo fo se tala muli le ono le whanga solo proklame ale tātou ala leo whaasala lau le nei afiafi. Ia e moli atu lo uanganga whaaftai, mai a maa o malitina. I le mamalu ma le pai o se tātou tano o mawhai o na lango ina le nei wha moe. Ai le ngata i lea o i lātou mawhai o na uma na whai ala ko bookings mo aswhanau. O le whakasa i o tau, o mawhai na whai ana nei lātou confirm ma le lātou booking. Mawhtanga ta maa, ma le mawhtanga tina. Ia la solufu valu. O le masina nei, o le aso le a. Ia, o le a whai ele lātou tina i le pō. Kaunkai e tina ngari korfa. E tau au na lua a fiatu masu atu tātou wewa i fōle nā pō. Ia, o lua o se whaamtalanga, ia, e mo muli atu whaaftai, ia, se o nu, wa kauanga, ia, se o nu o wharsela, o te sau me wharsela, ia, ma angiangi malauli, ia, ma salangi whale aliti. Ia, o le o whale tātou whale inga lea, sumai, ia ise me mana o miel fiso sani, ma angiangi, sumai, wharsela, ia malauli, ia, ma salani whale aliti. Ia o le no whatu la o tō tama whanau, o le ase me whai. Ia e me whai au no o atu le, ia le fisosani, o maua fo ile o nanga e me whai ai o na fisosani atu i se isi vaenga o le tātou soifanga. Ia anga le leile atua, whaftai tele i lau whtalainga na mtua, a siata, ia sunga e ali ataua e mai se fo i o le tātou i nisiria. I le neia fiafi mo le awa no wha aulo, tali tonu lava, e whainga tālo na amatanga. Ia o lea lava o ai atu. Ia o lea lava o mata no soa ele la. Ia o mata o na solo le lei. Ia
o se whaamonianga fo i lea mo le tātou ala leo whasalau nei. E le tu ua le tātou maftanga, maftanga siata. Ia o le sponsor malo si alea le tātou ala leo nei. Pea wa solo le lei, e le mwhai lava o no o ese, ma le upu o umanu tā whaia. Ia, pea nā fo i le songa lea taua. Ia, anga le lei le atua i le tātou o tunu o Samoa, mai lava i ona whaatumutumunga se i o iona iu. Ia whaafitai la o tau lango la o tau tama whanau. Ia, mai ai maua nei malitina. Ia, ma le ekalesia, ona o le suafo Yesu. Amen. Ia, ma lo whaafitai le na o tau whaafo mai Samoa. Ioi. O ka koula ke le ku pe whare inga sai. Ioi. A whai o le o la wala ata le nei. O le tauta iai. Ma le Blue TV. Ia, ma ngai alo talo atu e alo lango nei tatu kampanginga i vavai. E ke alu sa o loi o mai alu ma ta o vai fe au ma le finga luenga o longa le tauta iai na e mau wai fa sala longa nei. E le lope ko ke vai masinga fo me te sponsor sunga vai fe au. E o voi le fasa lau ku i ai alu fua fa kau. E o voi fale inga i o fasa lau i o ke ro i fu. Ia, la voi le ma ke fa fi tu tanto ma atulang. A me ai tau sa mi umaya le ke sa masanga e ro i si fale inga. Le mo umai tau fa fong. Ai me si. Nothing can beat the free pancake let's coffee. Ka ko feilo ai free kakeo i free pancake let's coffee. Iyo. Ia, fa manuele tu ai tau mangon business. Na no to malo lo pupu. Foi mai. Ia, o join mai ia tatu malo fa alongia. Ia, mai America sunga tila pa 50 sua. Mai se foi. Ia, o le fionga ia voi masina mua. Ia, ilungo proclame. Ia, ai tatu malo longa se matu fa tofa marsunga fa fenga inga. Yeah, o le pulo le tatou Rooters Barbecue and Catering i Otala. Yeah, i le nei taimi o le fiafi. Yeah, so i fo ia le tunu. Talalo fatu. Ese loco. Talofa lava Samoa, o lau ainga musika le nei i Aukilani, New Zealand. E ere tau wanga pese whale nganga o matua fufoi. Longa wano le leile nei, whale tele, ma whasusuro atu ai lau tali pese. Ia, pure oi pe kava, pe whaonga fose whati pese ese. Ia, pe original fo. Taito atasi, pe awhai pese, tolu le 5 minute le umialo pese. O leo le amalo, whai longa mua mua, Pue fua lau pese, pue fua lau MTV, mau amalau gas lima sina kuala. Ole afo amataina fo malau YouTube channel. Ia martato fai longa la luna lua, le ngato le apu fo ina lau pese, pue fo ina lau MTV, mau fo lau fo longa tupe fase lau tala, amataina fo malau YouTube channel. Fai longa lo tolu, pue fua lau pese, pue fua lau MTV, fai longa tupe tose lau tala, amataina lau YouTube channel. Sura mafa. Pue fua lau pese, pue fua lau MTV, lua se lau tala, amataina lau YouTube channel. Maltato fai longa i lima, pue fua lau pese, pue fua lau MTV, se lau tala, so amataina lau YouTube channel. Lima skuta la lista, asa ilia tato fai, to lua vai aso o le seta. Ia mawhai ona release pese, e manu malo mo le seta nito sa. Ole a whangataina le staraina o suitawa. Ele aso lua su walu fepua. Lua whelua lima. You can do it. O le nei wha moe moe, o le a whaasara rautu sa o lunga le Blue TV, mana tau te iae. Mō nisi whamatalama, whawhisota e maile no maua le olua tasi, olua fitu iwa, fitu o ovalu. Again, olua tasi, olua fitu, iwa fitu o ovalu. Whawhitai. Tato wheloa iai, whamanuia tele le tua, manuia tele lau whaasaunga Samoa. Se fulu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se fulu tala. Ona filifili lea o le upu check out e wha mautu wai lau whataru.
Maratua, whaatumu o whaamau ngai peo lo sua whaantoa emaili po se numero le telefoni e maisio le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whaatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whaatau. Molo o avanoa le online banking mo New Zealand. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high-pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Ua se fulu ma le 5 minuta wa te nei le tu la e 5 i le taimia matou i au te ronei. Ia, fia whailo atu o le ua ma wara mātou fiso o te inga ma lawia tu langa fo i o whaasala launga ta mali i fo i o le atunu. Le ngata o le sui o le tātou prokalame peo na masania i mai Samoa. Ia, o ia fo i o le fofonga o le fofoa Samoa. Ia, le fionga i a vui. Tia, tole e foa, masina mua senga folava. Ia, mai si o tātou tunu i Samoa. Ngata i lea. Ia, o le fo ua whaamuri ina le tātou prokalame le rei fiafi. Wa maua se ava noa le lei, fiso o ta iai ma le songa i antu i la epa, whawhita i sua, sui mai Amerika, ia le si ufafonga le tae o fau. I lunga o le prokalame o le tau te iae, ma te whata lo fatu, e lonua vase e lua, ma lo le folau, ma lo le whata toa, ia, a whira i atu, lunga o le prokalame o le tau te iae, le nevanga o le fiafi. Ma lor se fo manuia fa malulua tu lava tu la epa ma vui se I tau fixa tu lava le volume ia po o le sound te lo le te vai tu ngai le to te le ila tu ia o le tusi mai ele o maua peia o lo si fonga ia ai se to tau ma fai tu le sound le tanto ile le taimi fo yo le fiafi ia wa nau lava to tele ia nau lava fo yo maua se lao mo o lua ia se to tau ma fai tu le nei vai ngai ia o mea nei mai mau pe anga ua o ngai mea nei wo te lo lau sunga tu le pa ia se ia tau mo fai fo i to wala ngai ele o la ngona tu o lua I think o le lua pitu ia o te lua Godfather ia se tau faisinga kakala ai se tau fatali ai le toe ko ngeki le lei o le tatu audio ia ona toe test fa leila ia mo le fa fonga mele tunu ma ia le langa longa ko ia msalo la ole ia le wo ia o le tau fai ele o longa mai o so il fa fonga le tunu lenga le lau te longa ka ua ai tu sa atala no mai ia vui ma tu le pa ele o longa ele audience so ole tu langa na ai o le longa mai ele to tele ta ua le te mili nei ia ma le tu langa le tatu ia ngi meo le ka ungo ngi meo ai o le alfa ngi meo ia ITM airport ia ele no pole ale io o tau sanga o fo ai pe o le aru I kua ka ku me al tele se vai ngol atu si sila fa fo mele tunu e ta u fo il tulanga le
langa o taua se vai ngai tauna toe sei toe kau testa kula ia le amor mole te lai pa mavui sei toe sauno mai pe wa tau maua se fa amor mole lava e tasi lua tolu fa lima fa tolu lua tas ia te loa la le useki le la useki le tatu ia toe la fotu le vanoa fa malulu atu ona ile imaua le taimina fa tu lima ma le ia la fotu ia la suga tu ile pa ia toe au mea la fa feilo ai ia ua mawalunga fo ile nei vaenga o le fiafi ia ua maua so lau wala ngai faigata ua tau fao o le tele media ia e fio mea tala mai au lunga tatu proklame ma le fionga ia vui ia o le nganga whaftai ua i le tua maua nei avanoa ma nei lau ele au maua fo i avanoa whapenei ia o tātou mawai o le asasani ia i matou ia e pio na ua tau le asorua o le vai asasa ia ngai ma le whita whafonga tātou atunu ia i lava le langona ia e uia ona o lea ua o matou iai le asasa pa ia o le le mwhaitu ua mea o ngai ua nisi mea o ngā ono nisi foi mea o ngā ia e mori tele atu le ngang whaftai Samoa lau whita whafonga ia po fia lava le mea o lo mwhai ona mafuta mai ai ia ma langonai so matou leo whaftai tele i le whatanga ina o le siu whafonga o le taulangi ia mai la ua o lo patautei ar tātou porkala me iau tau maota malawa ia whapea foi so whatau wā whai au masui o matou nei ia matou te whatalo whatu Samoa iau tau pa ia mautou sa ma whainga ia matou te whaatalo whatua i suafa man malo ke riso o tātou i matwhaola talofa. Ia, mate tau whi whaatalofa i langa le lei o le tua le useki le tātou sound. Ia, wha malulu fo i le whaafongamaua le tātou watunu. Ia, maue pēna iso uto mai nei mea mei pio le amatano o walu te aongali atu. Ia, e le whainga o le mele. O vai akua ia kakamo misa pe i se mea o tupu ia misa. Ona so... Nei, lai le misa, on masingi le whare konga lai le misa. Ia, ui o lea. Whawhela ia tu, ila lua vase lua. Ia, ma lor se fua manuia lau fionga... Io e moni, e leo toi nā male laina i le siti o tātou nu e ala i ana tama whanau. Ia e pei o nā laua lunga i tala whiawhia i lunga o le ea, le vātea tea o TV o newspaper. Ia le whapaleina fōi o se alo o tātou nua. Me sire matanga o fia o tala mai taina whanau te tonu o lau ele labo Samoa. Lea ua sitia. Ia e ui fōi na manatu nisi fōi o tātou lava tunu. E le lava le to mai o te mai tai e tusa mare. Ia le ale lava whawhia o le ualanga whiwhiria o le a. Yo navo meo experience ma ia pe ona o lo weni si fa pe fale o lava le experience o tame tai fe ngai male tiute lava le wa tuina ia ia ele ai tato te tuina lava male manatu mawalunga na ala na ave ye to finga i le tame tai ona o lava ta oso o faitau fo ia la to lo tai ia le tunu ia o le ngang fa tai le na yo ele o tele masani ai o titaton foi desse se o tato e masani ai ai o tato langona lava i tino le nga faftai ele ngata i te mai tai o tausi vai malai matato au ya fa pe foi la o tato o no pe na pese ai sa mo i nei no o mar super pola mato i nei la sa yo ia le li o Jordan mai lata le matitala no maleni e matitala no dungole e se foi lo fi tangata o le salu talangoa i o le li o le la te fai a i le istain i ona ma talanoa tu le lungo ma tu fo i tu lang ai pole nga fia nai nei America ia o le Super Bowl la vai nei America ia e sea ye ni bang a lo wang ye fu arta tu no pe arwa iale ni tu tonu ma ia pio le nga fia na ma le nga faftai ele ngata i yalo tatu sitia i sa mo tu tonu le malo tele ele ngata o talonga ia o fa pe fo i meta porkiki ia pio na tatu baba o nei ia o le sitia le na le maua lunga na o sitia ia ia tam fa na Samoa o le nga faftai tele le tu la manua o por sa vai o Samoa ia pe o le nga faftai kele na man tu foi o to pe o nei ia mato America e ato ia i falangina le o tatu no
Yo mai ai le taisam tele. Ia e me se foi o le tulanga i le safia sasia tatou tonu Amerika. O le a tatou whaasolo i nei nisi o whaafisili le a taua. Ai foi nei vaenga te whiafisiringia ia so whiringalo. O le a tatou atu mua i le mata upu leo te vai atu o lea e whaali e te whiringalo manifuafuanga le fionga le komisina o leo i Samoa. Ma se manatu e whaapea. O lea e tau fuafua se whaatatau. I se vaenga e ono tau fiai le Facebook por social media. I le temi tonu le whainga palota. Ia tau mwhai foi lele. Ai mai lare mafuanga. Pese vaenga foi lele pese vaenga e sumalia a aki. Ta ilo ia i se tau whina ngalo e whaalia. Ai pe tau fōringa mai e whewhewhei upu makala. Ia a olfisiri lono winga ole a le maua le avano ai sila mai moa to e pe ole mea masania i mani tūlang. A olfisiri la walunga ia. E mawhainga kupule to inga mea or ka ofi o Facebook. Ma tāwha ole a nawa le atu ila e pasa tau whai mai fo i le teimi au fotua i le pālota na tenei. Ia e fisiri atu pēa i so lufinga ngalo. A lau fionga vui o le naitei Samoa. Ia on whau popolo se whina ngalo le sunga le usoli al maritua. Ia ma se whina ngalo fo i o Godfather i lungo le tatu prokalame. E se me tala whia unga e ono tupu. E mawhaina whaile to inga mea o le matua tā ofi e Samoa o le Facebook le teimi o le whainga palota. Malova te etu a siata ia vane ho ia o te whaile suo sunga ale ia taua. Whafunga ho le tatu o tonu ia malu tatu uso mai i le United States of America. E ono mawhaina tupu. E ono mawhaina tupu. I moni lava o lewa pe mai tangata e leise whea o Samoa i le Facebook. E langa e ono mwhai ana tupu me whapena pe a whai e iai ni mafua anga te tau. Ai ala wa tala ele tupu e ono mawhaina tupu ai le tupu wale anga avatu ia mafuanga i o ile Facebook e o te tonu ele taitai ona i o ina ile Facebook ia vaenga le anga e avatu la ia la tu ho i tele tonunga e mawhaifona tusi le tunu e ta watu ile Facebook le ai ele ole nale le anga pa wale le anga wo le o iai pe ona e saunua siata ole e iai pe fa liunga lua le fa winga lua e le tulanga o mafuanga o lo tu ina mai alo si fie le le Facebook o to inga aso fa peni pe fo aso America la to pa lota man nisi e tunu o langi le anga le no fo uma i tonu le tunu tangata nu o se tunu e madam ia lalo la to fia mai ta watu ta ulumanga tulanga te ona ia le afo ile fa mo ia mai lo pomonia la to ia le a o le taimi o le ta wela ona fa te tato ile tulanga le o le toitala no atu ma tu ile taimi fa pitoa lava e ta fi ai Samoa ile i tulanga o lana palota male na campaign ile ma fa ye una to fa ye se fa ilo mani tulanga fa pena ya e manino ho ya vaenga e anga i vaenga na ya fa pe la wa lo na wing ola wata la fa yo i lango mai ata u i tunu mamao i o to lo fangia awane ia faina tatu palota ona o so to fina ngalo le fia ma di vaenga fa pena ole a fa folinga mai e upu iai pe upu ia ila to lo ngalue ya mesela ole ai na yo ngalue nga fatino ila to lo fa pe ona fa foina fa mo ele nga fa lo asiata ma le ya to alo fa tai tu le paso fina ngalo e moni levui moni lele fiona vui em fai on falling tupu ya fai ko tatu vai le pau ale langona siata mali ato e fia malama po le atonu le ano o le atonu le mafuanga o le melea pe asia a fua ia tunu tele e fai uma palo tatunu e fai uma taino election ile ia sia tunu o tatu fa longo atu e o ale nei tunu tele e o ele nei tu ele ai se temi o ta fia me fa pe ona le ta to ale tu lo fa no e fa va valer mele pe va ai le tu fa pisinisi
o isi tangata fai business e rely lungo o le platform nea a faila o le atapuni le Facebook le ale uni e a faina business tangata moni ale tana le fai o le toa telo o isi company ma isi business light business te tele falango fo ia latu advertisement i lungo o le platform nea so te lo la po fe fu ia o fe to sele laina o le o penga manatu le ma fala lo fa tai le atu le so firinga o ke le olo e komisingo le po la me o le inga fa karisi kapunginga kai mi ale kele ia Facebook le kai mi ka un kapungi pa fa pe fenga ko fa ia ele fenga ia ala ngo fa ia ku o kausanga le ke fenga pa ro ke ngi nga kapungi la page le fa supporters worldwide group le ngo mo ama o ke lo ka ngo kungele i ka e ka Facebook woroka ia o ka ole ia fa suil me fa so ka Facebook a fa mai kom singo le fenga pa ro nga mai Facebook o kom singo fenga pa ro ma se kasion ma lo sa mo nga ba ku complain la Facebook io le nga rin ka punti ango fa manga ye o ango fa ingusila mai e le se pa ki o ke affiliate la wa support pa ki ma ka ria foi ke le o support se la lang ya ko sa ave la uri fa kanga ngai e nga lu la lo fa support group o la ko la nga sa ka ofi a wa la ko ye le se melen ka ofi ku sa pe se follow 5 mingu ke ko kala la Facebook ingo mama lama ye Facebook e le sa fa ya o ke le ngo fo sa mo e le se me ale ka fora Facebook e pula ia ma me Facebook e ke ola ia ele mo fai e sa mo ka pungi e social media as a whole ba ngau complain that's the only thing e ka page onga wa fa makau ia po se kulanga fole le onga afia ele ngale ala pe palo kala fa ele fa lang ka afia ko le me ai fa ka afia page ka ai le fa ka afia ko Facebook a fa pela o ele le wa ke le la fa danga ngo wa la mo fanga fa yo sa wa pe ya ko ke vai o fang bang fa fo o melanga e ngo lipoki ma ka fela la page ai le penga ka finga le Facebook ako wa o ku poli ya va kule ko po ai ka mo fa mo kom singo fenga palo ka mo se kasi fenga malo ke le rola po ai ri ka o melingo nga kom singa lang ka mo ma lo fa tai mana yele mata upu wala nga yelo o lo tari tonunga soli they have to pass a law they really have to pass a law or some sort of amendment e fa yele mele na tai peila vatur fa tai inga pe ya on North Korea le matua fa sai nai on o le vai ngol la tu la fon ai sa o ile sa nga a sunga tu la epa ai se a wa ma fa fa i for kom singa fa ile mea o visidi o ia se lenga ka ko se sa o me se sa o ia se lenga e musula fa ya ku kala ya la ko ala me lenga le fa me sa o ala ina le fa tu tala tangata o le fo i kau ke kau ka ko makala fai mai ka ko ka mari anga makuangu ki nguki diri i vantur fa fonga o ka ko wo e ma fa ngisi e ka kaunga shut down na for social media ele ya se man up ma face ya kulanga fa pende o le sila mai nga taua pen of ya tu vui ma tu le wala nga yelan melele o consider inga vaenga le o le vaenga le la tele o consider inga kom singa o le o pasier par mengi le ma fainga paro ka ko ya ku fafu e fa fe lang ka ko mara malama ku ka ko me inga ko paro kai mata to mara malama pe fa pe o fe e pasi le di makamaka u le skula fongo ai poro ka mai le manga vale o le aka ko ka waso ka ke le mara malama me ang fa ko ka paro o le mel na te le lo ma ma kwa o for lo toilet to inga ko mesina ma me ale na na ye te mo fa a vui ma e se si fe ngalo fi fa ya le to ya ai lo department fo le ma fo inga so se me fa pengi ese me fa pengi ka un sa min ska technology ia pesa de il faut ngele comme singa fa nga palok ai le ka un sa le la ko a fi me so kula fong wa ngalo so kula fong le page ka o nga a fi le la ko
ai lisi mea ia fuanga ia le i le kulaka o te whaluaina ia asiata ia le ina ngalo o ai foi le ataua e uman matou lotu ana nei ai sau le whalinga mai le meta o lewa mai le warning i le Facebook page le tio amato la shut down for good o lela o tam fai avel tusi ai a leo te vavai atu le ngoi lalo i foale e pese ingo sa moa so o lela o te fatalitali ale la tura po kala me se tengo ni vai aso wa ele ta Facebook o le afo ia le YouTube mai si platforms ar Facebook ai o le wo mai au salo se tem ale taiao se tem verso ni shut down ai le mato o nanga for good i Facebook to fai mai o ani me o mato so tu la fono ai ma tu langa fa pena ai o te pia tu asia te tu langa le mele tatu atunu e matua i la ngona no ta whano no i tu inga whainga whapene. Neia mea leo whoringa me nan tatou tala noa i neme o saina komi. Ana o tatou vavai pe au whakominisi na whaisia tatou a meo. Nau no te whapopo atu vanga lea, mat wharoano. Malo whaktai. Vui, taua. Malo whaktai sia talvainga tonua le lena avatuela o whamatalanga e ono mwhai. Because ole page le ai foi a le leitiole ole it's a business one. So as le kako page le fai ele kako pe fa pe walonga winga o ola ile vaenga le ole komsinga finga palo kai fa ala mai uma wa fai nga kulanga pe nga ye ai le usa ngole atawa sa ngali atawa e makwale ya se fe au ma se aya ma se pawa se malusi anga o il komsinga o leo ngake mo ai nga lu fa sala lau se vaenga fa pe ngai mangela ku fuanga o fai kau sa mai po ai lai ku o fam kalanga you know kau sa mai po ai lai ku o fam kalanga if it's kuila epa say it's kuila epa sai lele malele ngoi you know o fa nga inga la ku kam fanga o le ku o fa el por kiki ele le mal por kiki fa valvalea a foi o limongi say it's limongi and whoever ba o ke longa o ngai me uma o me o lai fa oso esi sisila la o le oso se o le oso mail makanga luenga o leo e pule la ko fainga palo kale ku no kasi ale me o ye le makanga luenga ile aso leo fainga palo kale ku o le fa malunga mal puinga that's it ele foi la ko le o le afo o technology ele pengo ka vai aku ai pengo vai aku pela nga mangingo mai sa nga kuila epa o le wa fo won ya le la ko fo ia o nga so o le winga le la ukala e o mo fai ai o ka ko mo ele fai ile kulanga ele pai mo fai e pela o le vaenga le ke va kwa ia ia longa lua i fainga palo ka pe kiki asa mo e interest level la lo langi fainga palo ka so se ku ulenga e ke le lo la ko sao o la ki kilo po ai le o le a mau malo o kulanga pe mai a o se kangaka e a fo i ma fai o nga feso ka i mai si malo le lo langi that's the interest o mengi o fainga palo ka a faila i se me e sau kongol pale mengi e mai kongol pale mengi fa kongo i lola lea o le ofisa o komsinga o fainga palo ka fa maluru aku o pasia el palmenge ele ma fai on fa aluinga ka ko fainga palo ka ilunga o maenga le whatever their reasons are a tengo fai aku o le sangwanga le komsinga o le au mai I can easily say somebody somehow is behind it ai pe unga fai aku o ke lo fa komsinga leanga o le a upuia kama fanga o ka ko o e nga o kauko o la ku ki fakingo ki uke male mongi mal fa maongi so ngi mai le kua a o le folinga mai e fa o nga si o la message ku sa o le fionga ko msinga au pa au do not become a weakest link do not become the weakest link le fa o nga ai o e ngisi
Ya, lau kaukonga ia Samoa. Mga umia sa kusa pe o le kaimi pupu ange ke koe whaalelei e lo ba ma Samoa. Well, let me tell you this. E si ia la ua fionga le komisinga o leo Samoa, si ia ku kafo Yesu. Ya kang whaalo. Alo whaafitai. Ana yele whiringalo o le fionga ia vuima. Taua. E walanga ua saunei vai ngai tua ono mafufau lea. Ai anga aver wha lai o su e me o fatutanga te tau whaaleanga. Ai ana whao ngai lare malo si mare to mai o tatou po ia ingi si o leo ia ini to mai whapena le au hackers matulang. Anga ave mua lai su e me anga ia o leo mai le tau whaafu pi tau wha fefe mai le atu langa ma ia. E moni fo I lua saunoanga. E ei fo isi kampangi mai si pisingisi. O lai wha moe te le tūlanga o le social media ma le Facebook. E kiri vai fo I ma ia o tangata fo I o lo sao whangai ta mau ai ngol tātua tino. Le atau isi si vai ngai te fia a tatele whanga solo ne nisio. Leo rau, basic e kalpele ba wa ya tulepa ma boi wa kere ka wa kai mia. Le fa so mai se kuranga fo ila wa ba ai fo ile sila ia ka ko kanga ka mal me lo kupu mai Samoa me se o fenga paro ko me kupungi o au tato ia ila le vai ngo fenga palota la tato e ina ia fa fasili o te fieta pa yo lo finga lo wai le to na male la ina o le ta pena le fionga ia vui a wa fo ile no fo mo fa sale le anga lima la ka ko voi mengi o fa ko singa o la fasili lo tele wai au ngai fa tupu manatu kasi le whawhika uli vui matui la epa whapele I ataua. Ua mai tau tele I ungo whainga palota. E ngā o ngā uma mili loi kai whaiwha masingonga. O le su, I le su. A e kasi ale au ngā o whainga whakosinga. O la ufasiri. Pere o se mea kakau loa le kakala o le vaenga. Na no foi tailo yai no whafsili atu. Whamantau se ole kele o ngā pāpupungi ma pāpupungi. Ia koe ki kia umarisi paia inga o whai a whai ngā su e a whai ar kausanga o se mele anga ua whai pule le si wa tiklea whai pule. Ia e uma e a whai le ngā kausanga momo pe umar kausanga momo ua koe whai a inga e koe whai ngā pāroka a lasa sai kukongu o umang whakau ko whai pule. Ono ua tue wha maonia sori ngā tūlafon. Ola o whafisi. Whamatai le o se mea te tau le kakala te tala loa e pule tangata ia awa o ifo e loa iar kanga ka ai loa ka ia lavanga kupe aru pa lo te veto ifo o le aso tau fina ngalo falau e tele le mata up mata mai so fina ngalo tu lepa ia va tu foi le fionga ia vui ia se fina ngalo le atu e chau papia tonga mata mai ia vui wa e o ngata tu tau pule le uso matua la o le pe o ia le la tapena I le famu mo le yo e awar me monia o levane por kiki do so ya le la to mosia mano e alu e tonu o fanga tamalea ya se ka ilo se ya jai ya ele ya faina la le tulanga asiata e o mailo uoki o ke le kai ngo ukalia le langonga le fai iska ka mai u kau ka kala mele o fakosinga because I've seen it for many years the suffering my ya ole neila ole aka ko vai se pale menge nga le au mau mea sa fai ei to ho no ka kai mo ku pe alu kongol palme o fela le kua o pakakua o le melea o le kua pakakua o ai polonga Samoa you know why le ngai le koe ke mai ile kungula wa kula a ki reinga la urkanga kanga kai e sanga fa ke le ame I onga lima ai a Samoa no ile kulanga o le afo I o lau ko silsila I mengi o fa masingonga le ka ko ke o ye kakau kwai kakau ai a kia le anga ele o se mele lei I se kangaka e mangu malo o longa o le pupu o le bribe to longa bribing o kangaka sa u kalangoa voi ma vaku sa uwa makalanga leanga o ka uai a fai
e kapisa le ko kele o kangaka o iku malo va be mai ma kele ka u mal palo ka ma kele ko va ai al ma ko fai pule o pumonia te atama le antawa e ala na le to va ai fai pule ua fefe fai pule alu i ngu mai ku malo a le lo fai pule lo ngau ke kele le kai mi o ka penga fai nga palo a faila porque ko unga vui a le fa maongi a Samoa ele fa maongi fo il ka unga ele fa maongi fo il ka unga kanga peango fa ya o va ba ai ingai sui fa kuku e o le kupe aru o le pili o le kamiki a onga o le pili o le kamiki a onga o le oki fe fai fea o le fai poi ponga fai fea o le sa fai fai fea ai umange ele malo ai ko kasi le ka malo o le fesili la fea la mi o kongo ka palo fea la mi o kongo ka palo inga ua ka mangu malo mai le kofi mal fa alo ka ngaka alaka ke mangu malo mai ele ai ma se awala ele lea ua ka faia ke kari kongo ele lei umalo fa kingonga o lo kofi kongo o le palmenge e ke fa kingo ile alofa malo wa ai I mafkianga o lo kumano aya e alu la ke ngau ango I meia ole afu e wakua I le fale o fai pule ki nga ola mo fai pule fa mai la nga la kua I ka ngolo le kala ho le fai ko kama alu ave o nga vai pele winga le ola wa mkalanga o kele I o inga I le melea o le kakala o le mel ia longa winga ola wakako ko I lalo I le mo sol kula fongo ba le corruption no we shouldn't be la mkalanga fai no u malo kaka o ngu o ke makiva ai o kele makiva I fa kingonga o kua I le kumano o kele makiva la silfia lo kumalo la silfia kan ko ngu o kele o fai pule o le kele yo me o fai ngai lo me fai pule mana I ya ko o lo wa kamai o lo silfia o lo wilo a ko ai inga ia a kingo ka kua I ka ngaka e au le pule lenga e sa fai en ngo fo le se ngo fo ska ngaka ele o se ngo fo so nga ainga o le ngo fo o le kumalo ala le kala ngo ile maka upu ngai ai peanga ka fai aku fo I mo mua siaka ma le aka wa fa fonga vai fo ile uso I Amerika Voye ela ofisi fole ia I kumalo kai kasi ole ela ko kele ka konguinga lo la ko sui ile kulanga pe o nga yai o nga ela ko ke masalomia pe o se sui e fai o nga fai es kaukua e fai er kaukua e kusa o kofi la ua kala I kumalo ka kele fa konguinga au le mau kai au la vangi mau kai malanga o meye o kanga o sui fai fa kuku ka kalo I kumalo mangu ka ko ngur ka ko kumalo au mai ale ngai ava ngo ka fia ka kua ai umalo nga le paloka ai fai mai o ka mau le kumalo o pule soli fai pule uma ma sui fa ku mai ka la ka fikuri bai a ka ko sa uma ko ai ulo o kim kwa fai o ko lo ku le menga fir fa vale a sa mo le ko vale le ku le ngang fa no mu ya le ka ku mafka Voi la fesidia o mangule ka ke ba ngale. Wa yese kaimi pe wa yese kaimi wa kupole mele wa iloa ya kaka ngai pa loka ye ngo se kanga ka wa liki ku ele pa loka va pero ora ko pa loka ya le o faku yo ke pa loka ya vui a ke ora ko pa loka ris kanga wa yese kaimi wa mango e wa maua se wa liki ku ngi me fa pe o iloa kaka pa loka ris kanga o te le loa a le ato po we silsila el pepa palota lente o inana matua yo ulangona ilo matua whanonoa ona o lunga i eilau number and that number e fua ilau tikla fai can match to your name
ole me ole upumongi ia yo ka ilo ye ka palo ka fo i Australia ka kele ba ia fa pipi ingu mela va penga pa ole be ole abaku nga le bakwa templo lo pe pa la ole pe fo wo mga palo na wo sa wo mga tik mai ole ngor ka ako sila ye ele mangi ngu mela va penga pengi code number fo asi de sila pe palo kale nga uma ko pa fenga palo kala e moli mau ye nisi ko kele la ye a fa ye sila ye se silonga winga la pe la ko sila ilunga kumu ile ku kamakau enga ngau ilalo la ye ngu mela ko and that's the code that can match to your name ya ila ka foi aku wala nga i singu foi fa pe a mo se si o palo ka ese e fa sala o te sidi la fa fenga i loe ngu o palo ka ese ya foi la le winga lo fa talanga le o te fai el memo mua e alanga i loa le kangaka o ngole o kalpelo ke lo fia kanga manga kangaka foi le e culti e kai bi sawa i anu ngai sui fa ku le culti le anu e o le makua ka ki ngonga ba ka kia ai uma lo paloka ai ko fi kau i marka ka ai ke lo fia you can easily tell the body language a pengo foi ko wi e kulanga pengo ye o fi sili kele la ba le atawa ile fai nga palo kalen ke aku mal komsinga saya la menga nga wai la menga nga wai ile a fo ngu mela le nga ko malo ya ile nga fa lo a fai fa fo nga bangi sio le ku la ko kele ma ke le mele ala wo ke mai well there is a code number up there there was a code number up there nga la kwa ho fa te la mele nga o ka le au ka kala e le moment no lo fa tai ia a jule pa so fina gallo ile fisili lava le tasi fa tosina la so fina gallo ma lo fa tai o te tonu pe tatala pe le tatala ina or natura tangata e nauta e fia malo no matter what me vola nenta fetuli le e no te tonu me e fo le mele ma na yer pa lo tale na umat nele na fai na ile ta pipi ai sea ina wa o ina tangata palota o i te tauna nga ye ta to fale a onga le tangata palota ai sea e wa matan tau malama sa mo me palota isi ele o so tanga a ia palota i mea fuai ona fale tonu be malo le taimi male taimi olenga ana le pe o tula mai me ia ma platforms ia pe so tele le ya taua ma foi ma vai malai fa pena foi vui i platforms umane e fa longo ata ta fa pesole e sa ora so ile ya ka ko ke palo ka ya angkor nga vai me ba ya angkor le fai mai ako wo tanga te manui ai le tatou tu malo ele ko a mai ka ko angkon ka ko antim ka ko am ka ko wa e o ki en mea yo asila sila ya e ale mo fa ko pena ya o system america ya they allow certain amount of money ile tanga tau va afa pe mai e lua se la wa fele tu pe fa tanga e la wa tanga tu paro na ai te mais la tu pena e fa mala mal me na ele tupe ma bien tupe ele sistema ia america que lo fai tu me fa vuelta tu samoa ai o vinga le o tala si atamli atawa fai ni fale a onga mo tangata palota o fe fale a platforms nei fina mai platforms era no ina tu le pa ia malato ai le fai titi ai le fina o tatu ia o tangata ai sia o isi tangata le anga io kan paroka ele ngata ina vai le tupe ele ngata e alu roha pese o maka o ai sio anko sio ka antinga le yola ula ko ke palo ka yo ele se sila na o yo anko se le se sila na o yo anti le ko o meia o ira te tanta tu baba ai a fa no me foi sa morta por kana me fefine pa lota ile me te lo en mi ele tu no a fa yo kiro anko get away from your uncle. Foi eu que não anti. O para o anti.
palota i le sui faipun ia bui lele o le mana Lego lele ia o peseta e fai an company o mai e tu per on la vale le feeling onu feeling onu feeling me fa per la o mai ale sa fai mai lungo o ma pretend o tangata e moni fa mau bui e fatura o pese ia o e pe pa o pese ia par fa lalo Aseta ma foi malinga teua. Ke o vatu ale tala fatai tai le ole soana na tala noa ile mata pule ale wo e fiswa mo e fisidi aset. Sila ile palota ile taimio o ai foi o va ai ma tu poles. Ole history am yo tonu le na. Ele palota le uso ile uso. Ana palota le uso e manu le uso. Ana na palota ile isi tangata. Ai le olo na uso. Ona ole alofa ile uso ai tonu ile tangata o palota ia e mafaio na ia au maia se le lei mo le tu. Malo that's it. E on sa no ia tu le pa. Mafaila ona toe au mai vaenga ia toe fatepa e tusa o se o se pine fa mau o le meta o le palota i le moni ma le ato toa ai le o le palota i le uso po le ainga ia o le what happened is mon paloka nga asiaka mai o lo ku i lo ku i pe atua i fo ia mai sala ma awala mas ele sele sa no nga le fionga ya vui walanga o le matu tu malo tonu tu poi foi vanga le ya vai singa no lua ma vai singa no mua ai sile fiele to tele le fionga foto ile aloli ia va ai ya mi se for fionga le satele o ta ua tu poi le vanga le ya ai fa fetai o inai lo ai o manino ia o mata upu fapia pa loka i kari kongunga ma lowi loa o le kangaka e manguia sa o ilo kumalo awai ele se sere sa unoa ngā tula epa o isi tangata pito isili nei na faafe alo alo fai o le au pa loka ai o tangata mua fo i nei le mua faasea ai whakoa a makas paya inga ona fo i o tātou o le kupe lava e se ikia po o lea ma lea ngi folofolanga le lei ma le kaukua le lei e pai ma la fai maua le tupe o nā le po ai tae au palota o i nā fo i le lifa i le whaingore e kisi na toe loto a fo i lea ia ma koe malie koe whaasea ma koe oi ma koe complain le pai inga lima tausanga ai ona na whaase ina mai i le ngeia po e kasi leanga o malo ku aku ele lua se lau koru se lau fa se lau lima se lau walanga e makua i feo wa i fo i ngei fai pule tulo e matua fa sufi loto nai ainga ya ina ia to tongi le pa loto mtu long fa pena ai fa ta ua fo ila mana tu tatu fa so o le ala fo ile ta ua ile fai o le o ina fa fonga mai si o tatu tunu mai o pa loka ile lumanga ai o lo ainga mar mangui o lo ainga ai aua te palota ona ua maua i le fasipovi o le pō. Ia mana mea ai o le nā fo iwa iaso a le atau. Lono winga o le au whanganga o le tātou whaasoa. E le kakaunga kakalange me o whakosinga. Ai e iai le taimi pāanga noa lai whaava noa mai. A mai aloa. Ia o nā fioro leo le suia. E whaafsanga i le lei malona i tū malo malona nuu. Ia o na whaile o tūlanga mamalu me tūlanga aloa ia whapena. Ya, o le isi vae ngai la o tatu ia i whainga palota. O le ua pasia mai i le taua tātātu i le whakarakarangoanga le nga whai Samoa mafioanga. Pe o le pe ua taua tangia mai o le ave senga o le sfulpasengi. O le atu ia i le lima tamaita. Koa loa le lima whaingu mela. Ia, o ka kou nga. Ia, o le aso tau whingano. Ama tamai fwira le whionga ia vui, walanga pe o le te whatapena ile.
Ala so finga ngalo ile swinga bo ye fa bea le ave se a ko full paseng ya pe o le wa na na ave se full paseng ai pe o le wa li fa nga ile fa a ko pe o kama ika i ko lima ye se minga ko fa asiata malia taua mo ke foi le usoi ya tulip na o te ea o nei me o se full paseng pe ko lima ki nga e wai ko kongu ele o se mea sil, ele o se mea mea tonu. Mea kongu ale ka o le fai o le mea kau wha mali e le por kiki. Ka kou fai o le mea mea kongu, ai ka kia le fai o le mea le lei. Wa le mea le lei le ai kau nga wha pea kua i le ai loa e ki ngala, ai ka kou kia mga ia la kou. Pa fenga mga kako mga ia kinga ai fai ele malo ilonga ngofoa fa fe ko sa ka fai inga o ai la ka fai inga asia ka le me kongu o ai ka fai inga ma fai ngo mai ko kongu ta fai ko ngol pale menge o la fai baile fa vai pe a e malo mai lo ngofo le ku malo ele fike nga ia ko nga kula fongo ban fa vai le ku ulai mangingo qualification sol kangaka e a fo i alu ai kongo le pale menge mua ele ai ngia u sori kula fongo ua e ke anga baa e ke alu paloka lua e au nga vea o e mamakai kolu e au nga e mangu malo mai ile ngofolo wi ko malo i se fai nga paloka o fa fela nga sa o me ia au mai e fa vai ia ai fa penga fo ia kula ngo mongkanga wa pe pui nga le ko mai fa fela nga sa o me ia pe nga au mai e fa vai pe a fa ia pi o me ia fa ia kula fo so ia ka fa vale inga le ku so ia ka fa vale inga kinga ko ke lo ko le angu pe fa inga be ula kanga ngai ku fa finge ia ngo fo ko ngwele malo il paloka Taleo como ya onga pi fa ka la ko langonga ikangaka nga mangu malo men palo ile yo inga no ka ofi a fai lava ele ka ofi ila no fa vai o Samoa ia leo kama ka a me ai ya onga ya onga e ka ku winga o e ka ngaka onga ele ngi usul kula fonga ya onga be o ba makai ba anga fa pe ele ia vela ko makai ele ka sa ele me makai wa ka lepe ai le vanga wo for kama malo go finge onga o nge ya me por kiki e pia la kali nga asia kai yang o io o ke le lo pola la kala fa ise kulo wa fa pe o ke le malo yang o lu vole fa la kangi ka wo wa ko ngol pal menge la nga o le o ke le malo ala o ka iska ka le malo ai ango folan ka kale malo yo ka fa alanga o malo aku le e ka ka so lo vai lo ye mo foi la lo so ka so wa fa le ko ngoi le e ko ngol pa be ja ka fa lo ja ka le a ko ngui me sa o de ja ka fa lo okay mo kwa ke ela va uile il va ngale pe fong sa ngo bui however o le ke va kulenga o ile e fa karanga al fungele al vanga la foi palo kai kumalo e me se la kofinga ngalo le se fu pasenge le la mai mala ikia le fanga kai le lima i kama ka ya kawanga lima kama kai ko o le anga la le mele longo winga e ongo i kai mi o ka ko le lima ongo fo lima ongo fo pa fa pela ku le mai lima kasiali onga su la ile o le lima pa ko ringa e mai o lima ongo fo le o palmengi e kau ia, e kaunga kilo limi kingo ngofo, pe limi kilo lima lua po le lima koru, o nga kaile inga, a fa pe lava la e funga nge famudi inga kula fongo lilei, ale ai, ia, saula se kasi po se lua, e kaung kilo limi kingo ngofo, a ol kilo le, ingumele le lima, langa kele ia, e kami lumangai, e ongo oila fa ipule lima ongo, ia pe ova tu fo ilis, ia, kau ke umal mele kupungi, ale anga loki kila le ole, banga i whakarongo i kumalo, a whaila o le anga i le kumalo i mka upule, ia, e whinka wharang whaisi kako whinga, si whingalo kako pano. O ngā le, i whinga ngalo i kumalo inga ia, whamunia inga le kula ka maika.
ai tau tiri o turu vaenga lea. O tula pa so fina ngalo, ma lesi wa lesi vaenga o whafsiri lava lea langa usau ngoa ia lea tua. A o ai tu malo na whaasolo ia le mta upu lea. Na tato vai tu fo whanga solo tua lea mta upu o leo tau tele ulo ke leilo ea upenga whanga solo po la fwante min whanga solo ai. Ai so fina ngalo tula ipa. Whaftai e se te mo lea manoa. Leo maua mai e. Ia tau le si vaenga no tau tali tuai. A whainele tino election e mai na ta malo uma. O no winga su e mai to lima. O no winga tu na whapen. O le si me tau te tilo ia. Mol meo le fairness. Ele ngatala ina limas fu ono members pe fa pe fai mo mor pa to sau ele setina. Winga su e mai to lima. Ata pela o terminero tato vai ai. Mor fairness e tai lua la su o fe tu malo tai lua la tu sui o fe tu malo tai tasila tu sui. A lua sui li tu malo. Te le tu per malo na e ruina. Tu toni e sui e lua. Lua foi leo li. Mor fairness lo te tana no tuai. A mai foi la sui e lua. Ya e milane lua lenta tu va le leia le le matango fie vai temi o la uli mastina le na la oi fo dingo stina le na la to mo pi o sui mo muana le meolea e meo fete e nai e mai le tu malo e tasi ole a faina le o tuinga tu langa ni mo u dava ia tato te tilo ia e le tai ona tala fia ngai eu te leo ropo fio sabai i lo fa no fa be o fo i me sabai le nga te leo tara no ina fo ia mar palo tato nei fafo ai lo langona na siata mo le to lima suitina o te le langona ina ia ula to ia le leia tu sa loto o aia o sa o manuia so piet ai leo te fai fa ele ase se sengo le lima ma te fa tu mo le lima le ma se fu paseni ele ama se sengo Ma lo fa tai. Ia o le si foi fesili. Ia sa no le. Ia o le si le anga o le ka upu le. O le ko por kaminga. O le fai kau pa loka le super senge. Ele kau fai kau a fai pa lima kasi kumalo. Nga le lima kasi suia fai ele lua vai ko. Al mele kupungi. Ia le fa ngale ele fa ngai ki ngai ko le super senge le suele lua vai ko moka. E ka fo langa se me ki si le komisi o fainga paloka. Au nge paloka ia ki ngai pe fa pe se issue e pakingo i kumalo. Mai o so se me tona yeso na mafuanga o vesili. O saua inga ki ngai ko kongo sa moa. O tau sa ili se awalo tinai tu tonu o saufa inga ua mafua ile fainga. E whaingo fia i orkari. Ore makua sa o loko a. O ke loa e lopo o ke lea kuka mala ngofo sa ua inga lele oa. E ke lea kuka mala laengo ngofo sa ua inga lehi loloa haku vo ile silent. Ngai loki ngā. O lai iai le sa o lo tonga o tina i tonu o tatu o tunu. Awa o le tula fono lava ia lea o le mene whaofia tua le United Nations. Le se furu pasenge. Ona e fuafua ia tunu e le o ai atu tusa isa o lokonga o ki ngā makama. A o Samoa, e le ai ma se mea o kau pau i ngai fuar ngā vaenga i tutonu o le tatu o tunu. So o le karisa o are ngā. O lea e saule entitlement e ke aru el paloka pe o saungoa vui. You must be a matai. E kakau, walava lare ngā. That's it. Kusa orkako kukusa uma o le launga tasia whaatasi le nā. Tātou te sau whanga ai le wha moe moe lea, o le avea masui whaipule. You must be a matai. Ia wala ngā. Ai a olo e kau wawā, ai a whai ua uma enga, pe kolu sui ka mai ka i ora nguu, ai kasi le sui ali i le kau wā, ai uma enga ua kūma le sui ali. Ia maali li e pau lava o le me ua o whanga i ere ko wha. Ai a whai e toi o mai toi tau whai a kuai e kua inga me whapenge, i lo ukari kongunga, ua le wha kua kua inga, e le sistema Samoa, le ko wha le wa mai e kumalo. Kusa pe koe ka ngofi ku fo ia le ofisi ia tulou le ia le kula fongo. Ma koe ko o fa pe mai o le ia mo kere mali e kere ko kanka le wa mai. Le la koe mai mas ka mai ka ile.
ia ona toe avatu lea toe fai ai matulaga fete na i faapenei o le mea foʻi la vui ma ua tāua mo le feoga iā vui i totonu o le paeʻiga lea o le a sauni ai o le sila mea piko i leaga kake alofa o le a faia iā matala suanga tagata ia wai le se kala logo maria lea mea o faipule sefulu o le sui o sefulu pasegi e lelei tulou lava ka ilo i se kamaʻikaʻi po o se kiga o fia sao faaiga faapega ae pala le maa le pala le kala kukupu mai faagau ma mea uma faapega o le a lau ai lava ma faakausuaʻi ai ia se ua kaukala a faalogoga e sau kokogu le faigu mela vaai ia o le alaua mokelē le sauaiga o le gamea ga ua wasili aku le sauaiga o le gakuai gafaiga gai lo le faakauaiga o le mea le gakau mafaiafai ia o loʻu lenā manatu e tau te e whaupopo ai. Ia e tāua nei vaenga ia fo i mo le fionga ia vui a wālo na matua le te tau o na whaanumeraina nei tu ai ngā whainga mō nei o tātou tamaitai i a rua fionga. E tāua ala mata upu a siata te tonu hoi o le a la vase teimi tātou te whasoa ia i le mata upu le nei. E tua te e alo tāofi i leo mai te tonu o ni tangata e le i manu malo i le whainga palota. O le fisiri tele lena e sau noi ai. O ai ngā mafua ai le maka upu le ngei. O le maka upu ele o se maka upu o Samoa. O le maka upu o le malo au whakas e peo ngā e sau ngoa. O le fisiri o timat e le malo au le ai. E le o timaninga. O ngā o se whaakupu mangaku o le malo o whakasi. O ngai fua ia kungu ulela ku ke lea mga inga kamaika. A whaila o le mele mga o i Samoa. O longa winga o ke mga o lau. Koe fo ila Samoa i le 5 fulus ia ku malo ma vai. Vai le 5 o sui. Ai saga no se kama i ku malo ngei. I ku malo ia vai kele o ale sa o kangu malala i kumalo whapaloka. Ia. Mai ele 5 o ki ngā. Ai sa se kama ngā nuai pa i. O wafo o kama o makai uma, lai makai mai o lako i kumalo. Mangai. Ola i 5 stulu i kumalo, longa winga. Wale ai se i kumalo o limongi. Mangai. Ale la ka ku sawa nga vai ke wa le makua fu e kangaka la ngofo ai fapenga ile ia o ile kongo ma me o la ngofo ia kangaka yo la ku fangua ku ma ox ya me ngale ma fa fa wai fapenga ia ka ku la ka ku ka i ma fai ma la fai porki e ka kaunga a fai wo e fai porki kilo ko ai vaenga fapengei po sao langa o le memo mua ele sao ma kwale a mi ko fai mai le fa vai e aonga e mangu malo mai i le fo lo ku malo ka vela ko mai e ke sa pego fai o ke makua protesta pe o fai ingan paloka ai o fa tule ai o ke an ko ale ole wala nga la mengale ka ielo la ko finga ngalo ele o se timan le benga mai el malo o fakas was just an initiation o mel malo fakas wanga o se la ngonga ya mai ai fua nga ia kungula ia vai lo leo o ku malo ngai e vai kele masalo ke fias fu wafe ka nga ia ko vai kele vai ia ko fua ia le nga ma isi beo wa fu yo ka ia mau kai fea malolo le lei malanga mai nga ako ngofo ele ungi fai nga ngu o kanga kala ko la ko fangua vai le leila ia le e sa nga lo se xeli inga ma wai ko 5 spuma le 5 ai sui o moka o le palmenge o Samoa o sao fea ma mi ko ngu lumo si fanga le ko ia le nga fala alo fa tai ia tu le pai so fena no fa popo ai ta le fanga solo ma nei le manatu le vui mo le fasao e tau ia sino popo lenga li fa le va ile meka o le ia ta tau tangata a fasa nei la ka malo isi meia le ia ta malo la fi na wa ai pa una finga pe le na mai vui e tau fo ia fa fitau ni la
Au lo wa mana tunawa. Na wa ele tai ai o to. Pai le palota i me masani ai. O ai tina o mawhaina la to maua le ava noa. Asa wa to tolu, asa wa to se fulu. To se fulu. Ioi, a leo le toi ngā mele o le tamwharilela mau mai e wima mau mai e urua. O le wha atoa. O le wha tumu o le pū. I leni ngō le lei nai ngoa. I leni I bae le lei. A whai e toi sila to toa ata I tai ma lau whai tūla whono le tato atunu. Alu ale parota ia. Tau whetuli whatasi. Lima se futa malo, lima se futa tai se lau tane mawhin. O ai ata hata pale mai le lima se futa si alatnu. A pale mai to se futa o mus futina. So be it. A le mera le whape tuli whainu mera le moa wha atoa. E lopo whene mai e mawhawhonga ia. A whai o le United Nations natu e manatu e ngā mawhawhonga. E tanga amas tatu tari I le United Nations. Wha o le mea tatu atnu e le whatena. Matwharon. O skasi o mea siri o ngā lelelei. O se furpa senge leo ako ki kongon parimenge. O ke leo vai ako ingi isi whakamai kai o whinga wai. O lai o whakasi ai isi si e whai le whai e li ima whai pule li. E le ingi lako isi o se furpa senge le, e le aima ki isi whakamai kai. O ako whinga o kongon parimenge a ringa o ko. Ele se mea. Longo inga lai me morke mi ngā oai ko. Asia te whamole. Asia te whamole. O te langolango ina vui I le tu pāle usa leo tātou no wham whaloto le anga tina. O leo tātou whaia le me ma whau wa insert te tātou ma whau ese tina. O to te la tina la le ma whau la sao ma whau au mea la I e whapea. O tātou no wham whaloto le anga le tu pātina talu ai whainga whabalea whapea. Ole fata ua le ia sa no mai e seta fa mo le ole na ala no foi atu I le vaenga le nei o ma tu tangata la no foi na e matai le tamalo e alwala kamala ko pa loka inga ai o tina ele kau ele ya wa ia se a fai o kongo o le fio anga o le fainga ngu ali mal fainga ngu kamai kai e ia falangi kamai kai ha I ko longa winga a fai o kamai kai a fa pe o longa mongi a o le moenga ia na luale avele le sa tamai kai o le nu le na e alu ai tonu e tawa loa ai tonu le parliament ha por qual kamalo la ko e alu ai o mele makai ile ha ona o la utala ona o nu leia o lea e ia le sam e lo ni nu ma vai ho I o me o lai no folisi ai tanga ta ba o fata we o la to panua e o ia pai tele malatona ai au mai e ina le ia naitina ia to lim ai sa ska ba nga finga wai I ngo foi pe ole tu langa le na pe ona ia ile ila kai ka kilo ya na vai atu o le mesilia nga makanga o le ngofo ko le kangaka nga finga ma lo sima malo mai paluka ai ko so mal kangaka fai inga mai paluka ko fia kuli lima ko inga be ko le nga o pe ko ka so no ai mai se la le o le tu le o le atu tu tonu ese vai nga fa fai ia a wai pe tasira le tu fa le o le nga ku le koe mai moa le lano langi o Samoa. Ai koe misa ai fai pule lava ia mai li kumano. Toe whelau. O na ole tūlanga ua toe whaalawe whaufua kula fongo o whainga palo tau o pasiet. Ia ile tō whāta tala ali tū malo o le ua mai au na li lifai. Ia e whaavitai. O nei vaenga o le tau te whaasoai. Ia ile tūlanga ua le whaatapena tū palo. Ia. Te ua inisi vaenga o le va ngo finga palo tama le fa ta pena ngon palo tolu fi so noi ai tatu tele e se le si mata upu fa mo mo ia na mo no le no le ta sia mata upu fa mo le sia no ma o le mata upu le ia le pa malo tu fanga le mo le me mai fa mai wa tasi le tu malo tasi le tu malo e lango ina ti me wa
Whawhenta tō loa, babau, whawhenta tō loa I isi nuu o le tumaro lea. Le foi la ua, pei na ngau te fi, tatua I le naturo me, e fia se lau tangata lai to tono lo tufanga, e le fia le fast, papena foi tono le pā, e le fia I le hechapi, e le laka I whawhala ia tatau tangata nei, o le ale wa ai e tatu malo I mea. Mena o te tatono e awur koe whaia ngā mea, ta kia leo mai o le nguu mani e momoli mai le whai, ta kia mea ngā ia. O mela, o leo mai o le tūmalo, ma o mai lungo whainga paruta, e lesi matu paruta e whaia, ua tasi le matu sui, o matu lang na moina ma ua tasi. E pe pelo ngā mea. A tato e whai se research kongori, pai kau se lau kangale kongori kumalo, I le manau ia tulepa. I le manana o ia fia me, ale la ka ko mai mai fa pe I lungo lea, o le nga fa mtai la lea. Ia mai fa lolo, sia tama, me atau. Ok, awai le fingalo kule epa. Aka ko kiro ngei le nganga o sa mar ve vesi le o ka ko whainga malo. Ma fua mai whai pure le whaingi la ko paroka. Ia, mon. Kule epa fia me limongi. Onga wa vese la ia kau o kangaka iei kumalo, en whaing whaisi fininga sao. O lako sui kongo le whainga malo. O mo kua malepe a me kako whainga malo I kausangi kia ngi. Karukalo ea, ko konu lea, ele I whaingi lako whainga paro. So whina vui? E mafua nei mea uma. Ona o tūla fono na fausia ina ia manuia I lava la tau, ele I fausia ina ia manuia le tunu. Upumoni ale na. Le mafuai. Ia vaenga nei e pe ona. Ia sisila la o tau. O le malo tu to tasi o Samoa. Ele o papea mai a whakingo le whamakai. No. Paua le alo ia o lo au mai e tau alo ai ia matai o le tunu. Nā vai te mea ona matai, a vea ma matai. Vai la o kou le whaase enga o le kupulanga kalabou ma kangakai le makai. Whai e le universal suffrage lea. E whaao ngā ia kupulanga kalabou e alu waile kangaka I kokongo le pale menge a e sāla kupulanga kalabou o ngā alu se paloka. Where ke mo kalasi o le mele ale whai mai o le maoka la o le maoka e whaavai ke mo kalasi ma le rule of law. E pēna ufai atu ho il tātou tala noanga talu ai. E sto ai lo pulo ia manu le leua e sa noanga manu le leua nanga wo aku fai fa makai I ko kopu o pale menge nga aku e fau ai upu o le kungu makula fongo le kungu e fa vai I ke mo kalasi ma le rule of law me nga le kupu o nga o le koe sa e ke mo kalasi ma le rule of law ai koe pi e koe ma ka ko wangu le ai le ese ale me fa kingo ai le merga penga vai kuso o pale menge ai o pale menge o le afo I longa fa kingo inga fa kingo fa palangi o le mau ka Samoa o kama mola ainga mala ku kama le usonga ya ku mo pule ku au mala kawa I ainga le kai mala va fonki o le mau kala nga Samoa e lipo ye be ia al melele ku pungei o le kwa ka ufa valea o kula fonga fausia ngai kanga ele alo lo fa ya Samoa le alo lo fa ya Samoa upumongi ale o ka kala kuai ele alo lo fa ya ke ko mau ku fangau o le fangau mai lango le fa winga o kula fonga fausia ngai e fau inga ia manguia ya la ko lala nga o kapisa ngai o nga kula fonga sa fa winga e unconstitutional o le fa nga fa vai a o fa ya ila kamai o kaka ila nga fa lo Alo fa tai whingalo fa lia li tātou wa peno lungo le pokala me le fiafi. Ele se foi so vai vainga le tūlanga le o sau no tsunga tula epa. Mano ta mori maui na mai lava I nā mau tau sanga mapai inga. O tangata pito I laua lunga ia na taita ia le malo. O tangata pito I pepelo fu ia sa ia I le whaingo la tau fu I palota. Ngana fa whaingo fie. E whaonga lo la tō whinga, whapale mia, mo la tō whinga tu tōnu o ka peneta mo whainga malo sa iai. E whaonga e to e ti e fua mai ai.
si le inga ko fa inga fa penga ku so le au ai lilifi ale sa ia ngai io e tongi uma pa se o isi sui fai pule le ale winga le tala e ui uma le process au le au ai lilifi ngu me la kasi ai ale sa ia ai fa nga ai o la tou langa ma ofisa sa fa ia e fa pili ai le tu malo ai mongi le ele o ako ai se lau pasengi o finga ngalo le tu malo ele o ato ai le ala foi lea e alaina te whawhitai wai o le tu malo sunga la au le male to le si ku malo e tele lava ina ala langa le to tele e le se paroka wakasi uma ya laudi wakasi ai ka ke whawhikai ngā e o ai whainga palota e whai lava le paroka e fai lava le paroka e ki ngā le makua i mā kila mai ma le o le manu malo mai e o la auli i nā le nai tu malo ia o ke ro foi ka ngaka la fia fe punga i ngā e kau vale i le paroka ngā e o fua o ngā o whakongunga kuila e pasa ia o loko lau ke iloa e le mawhai ai whawhitai sa whaatanga lava i le tu malo le fai o le mea sao fai le paroka ao ila ya ile pa ma pena to vetu pa inga le awa anga o le upumoni le sitala vane anga sao mai la ka mo kula anga sao mai kula i lu i tonu le ya le pa ma sa le panga ele ila ka ke le ve ele fa nga kare ave se ngosko ingo o tulep anga sao fo i vui tonu e pe ona fa i lo i tonu le parliament le fionga ya tea ia ese fo i kala ngi pa ya inga ai ona sa fa o ngā uma ka ngaka ngai kula ia me o tonga fiti e pe fa mata e sumalie ale aki o me kupu mai ku e te foi la ia pa inga leo la fa ta pena nei e le kakau nga ko ye se ku malo e sau fa pe mai ua kasi le ku malo ma o le tala sanga foi le ia li me fai pule ma pule nganu tu uia le fa o ngā o le malosi fa pitonu ma malosi anga fa fa ngangu e tau te seu ta fili ina ia te tau a tangata taito atasi i to tonu o fioanga walanga uma foi loko vai kaimi a o kanga kalau kele o kaka ia le kau kua inga ngu uma fioanga ia o lau lefa popole mta upule malo ia nga singa basa ia foi io si tatu to atu fafte tatu company lang lang sua a foi mai ole asi ile matou fala se o matou afea le mata upu o le ua lau alunga pe ma foi se au fa fengata ona fa tonu folau sa o fenga malo fast ai se afu le pule le loto te time fa ma vai awani si vaenga ia pe fo ne tau fita lai pe sa no ia te o le tuanga ta to malo longa foi me fa wol proclame pata o lon sai ngā luenga o lo whaia nei, whaatino nei. Ia, o le tele lava o mātou ngā luenga e whaongaina le sima, o lo mātou whaongaina le sima le o le Golden Bay. Mātou ngā luenga tele po mātou proketi e pei o le retaining wall tele le e i waisingano. Ia, o ala lau papa, ia, o le awala mai Malifa, le 4 lanes e pa ia tua o i Msaina i waitele. Ia, whaongaina i mātou footpaths, ia, o driveways, ia, o speed humps. Ia e mese foi ia whaavae o Mauta, ia e mese foi whaavae o warehouse te tele, ia o mātou te whaongaina lava le simane ia le Golden Bay, ia o la foi a mātou paipa ngau sia mo le whawina o wala, ia o mātou whaongaina foi le Golden Bay, mai pautuai. Talofa Lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of Mo le whaongaina o le talofa vau. See you coming. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Tia. Tia le titi le afolo no, taibia matou i ni usila nei, a o whaia le whaasoa ma le au soa whaasala lau. Fionga ia vui, ia, alo whaalioli e wale whainga balota, mo whaasara le anga lima, le tūla i maile lufoa o le HRPP, le teimile nei, o le fionga ia vui, o le suilea, o le whātua tuai le tua sa mo utasi,
o le a tapena mole no fua a le tu malo fa sa lenga numero 5 me se sunga tu le epa mai si fonga o le tail fo i America po o California i America ya e lungo le por kalame so wa fe tu so to fi ngalo tu le epa malau fionga vui ya fa pe sunga ya le atawa ile mata upu le fo wa pisa mai ya le tai o le tuangai a ora mata upu la walunga o le fesili o le whawhinga tā na whaamawai ai o leo lo o vea ma pāle mia te itai o le whainga malo ia le fionga le sa whapito fia mea nawi mata awha e ui o lea ua na manino ma mala malama ua na o le tuono lana vaenga ai ua le eise la tu vaenga wha upu whai ua wha te eina uma i lato ia o lea na te wha aua wina lava le taitai inga o le malo ia ma fa au peo na pasia ni si o vaenga e pei foi o le free visa ma tulanga fa pena ma lo fa tai atu e tu se fa sili mai ia e ta wala wala me ta po le va peo na e au mai e va tu se vai vainga ole me ta po le nei se o te tilo tu a pe te vai le manino ole pu mala mai le si pito o lea ua amata ona su'e ai o le taitai o le ituagai latou ae mai maue pea na fa'apele i tupu fo'i lona vaitaimi aua o le la pesege ia fieme ua kakau galu ese fieme a ole o ke vaku o le kau avesega o le kamaloa so le makaukia le mena iai nei e le mana'o e tigana i lo o la'u o manu malo le fasa la mana o ele ko manga o foi sa mo ngi me fa folinga o mai mangaka tatino le na o le la e pe on sa o fie me le ste ya la fai mai o le o la mo o fai kai nga wesele o no na te mi pe ta fa se na o me fa kai foi e fai le nga ngul kam kiki o le makongu I know you're confident e pe o la ule tilo fa por kiki ai e manaia le pese stoina vavelavi ele ato no wowa ole la o lo tai e tutu sa paule mele il fa fonga mai ele tunu e tutu sa paule mele ma le tulanga foi la sikiseng il kai mio pale mia e makua pe o le fai akua makau mo fai aku le sikisengi e saule kali so ia ko kisanga sasa so fangua o make ai ale mele na fai nei na o toela langa le sikisengi wale ko pale mia oi makua kua ke so ia le ola fa folinga ale o le ola fa folinga la le manga o sa mo inga ka ola fa folinga manga o sa mo bala ia o nga ma wa kai ngale o fa kai ko malelo maku tu nga pe onai pe ole winga la fam talanga o foi tu sa o al fam talanga e mana ia le pese ale makua pa unua ki nga ole la au la a mai le pese ale mea ia o lo manino le favae ia o fiangi mea sori favae o fai kai ironga kai vai aku iai miska mar kulanga vai ka penga vai lengi me o fale con oi miska alanga ke no me voi nguli iska mo i fai ka i ai sanga bakule tawon ko reimburse mai le pocket ale ko ngingo miska yang fa ko ba be uma o fai er kai mi ngai ku se le ma benga fai kuila e par kai mi olae ke te kala fai nga malo ai se ngia kun fenga nga male aku se ngia kun fenga nga male aku se ngia e unconstitutional Pego fa aku. O fale a onga kas. Ya ilanga nga fa lo. Ai le ko fa vale a se sira ku. ai tatule e pana no to fi te tau tuala u fa sili le lo vidanga lo vui a le so vidanga lo wai te ila wa lo nei fa nga mai ana puluia wa masangi le puluia stui ai fa peto fa nga mai puluia to tau sa fa nga mai ma ko e ala va mai e vem pa le miol pa ingo fo
i lau whato whala inga e toi sao pulu ia mai toi e toi wha moe moe sau e toi paramia i le pa inga fō. Ele ai. Pawale tatalo la toia ia fia me pe ona au mai le finangalo le tamamatua mai lo tofanga. E muli ala tau le finangalo le tunu. O le upumonia a faise a foi se fesili foi le ave le tunu. Le upumonia fia me lo fafonga mai. O le masalo o le ivas fulu pasenge o Samoa. O le ivas fulu ma le fiku pasenge o Samoa. O fina ngalo e tatauna e. A faila o la e tu ua le ia le no foa. Ia makua i e sa ngua sa o e kuila e pakulepa. E a fo o au pulu e saukia. A le ua vai aku. Ua o step down na va winga ua o kalikongu. O le vaenga le o le whaavae marikula fongo e kaunga whakingo ai. Ai le o sau whaukuanga. Langa e sau kia pulu e keo mai. Lenga whalolo a seka. Whautai. So whina ngalo tui la epa. I le mata upu lea ua whawhinga tai fo i ona. Whaise whai unga a le whiunga e whiame. Whautai e seata. Pele a tau. O la uva. Tutusa le a whiame tu le epa. Ia mas se sengo to lea tutusa lele. No for lele va palangi to sounds good to be true. Fa fonga le tu no or Cecilia to fa na saulaudi. What a tauna. We are not tala to sa paude to lea. Faila to le pa saulaudi. Na mene fa pese wotal. Lauli le malona. But there's a part. Alu mea. I liu a fai si ortal. E mana fa parota. O ina e tatu telo ai. O tangata o levo na porkiki. E pala ele awala. Yo e. To ana o ala le mana tu ana fa pe e sa ola tala la fai ma fa pe ia tu lepa. E sa ola uti. Yo sa e tu matala na. Ia fiame. Before fa ma vai ai lafo le malo o lai o le nampa luas fu mariva mi merle o ya na to file mu le tuno a longa poma e peia o te fia te lo te tara no le mele na tua o le tangata ma le nature o le atua yo e tau te fiu ati tina mele o le fia si ai tau nei lo fia me ma elena o la ua tangata e ta pena ele tua te isa mo a feo ki ela ka o i ka isa mo ya eu se ulang ona vai na ma falolo ya so vir ngalo le tu ma die fa longo ku ya ai ma se foi ne ba so a cosa ka ko kalmo foi moluso ya sauni le foi mo ya vui ya mo foi a kule per fin ngalo la bele kas o le poringa kelele ya o so ku la fo ka ye running al maro ke mi a ka ko kiranga ya fiame ka kiranga ya fiame so ku la fongo ya fiame so ku la fongo ko lima le on fiame so ku la fongo le fongo ngel fongo fkalai ile foi o la fai unga la fai ya so ku la fongo ko le mo fongo el palmenge le fai o mela le sili on fa ngoi o le fora kalo le fongo ale la bari so da ringa fa fikau dile a me se le sa un yakule le ka komalo el pakeki le ya po me ele fa el pakeki ya o lo winga nge kai mi a kola o le la fa nga fa le kula fongo inga ya kuper malo e kangaka o la so kula fongo kongole o fa nga malo o la nga ye polenga awa ka kikiro ngela el ka pule le kikiro ko lua ka kai e madie ya le lava pe la konga le kikiro le la kongu fiame o la me la nga fiame ka ko kal como la wa makang ma fo fiame e sili le alo e mo moli le fonga o le la malo le fonga wo sa fa ma ba longo winga la o me nga wa fiame wa la nga e le sepa election fa longo winga fa ma lo e fonga la besino pa mi le malo longo winga alfa koko kasi
Ka kilo la mele manga ostui. Ole manga ostui snap election. Ai sia. Wa for menga le mo ga pe o nang merkala akule pa. Ola mele manga o ilaut. Manga o lauri fa kingo le kula fongo le pe o fam singonga. Wa inga e mo kingo el pa election. O pela o la ye po lengal ba yakun me ako. O le la ka ko fa le kula fongo o mayangi kai mi ako. Ai al me ka kikile. Ka ko kikile le me ka mo solve pe ave me la malo pe resign fia me pe fa nga speaker ti solve le me lo kupungi. Aka ko le fa yen menga. O me o mare lu maku o po lenga kelenga ka ko le afangi. Fa nga e ka kula fongo ko per malo. Rane ka kula fongo fa nga malo. Ele las ka ko me lima wa. Aki lenga nga sa le si lumak. Pa le so da ringa propon po lan me ka un fai ka inga fa nga malo ka mi. Malo fa dai. Oh. Ya sa no mai vui. Ngana fa po tram no le ta tu te lungo nga le a. Sa le la avatula fa mchalanga ile to iva. Ola fa mchalanga u tele tele no ile to iva o le nganga le la molisa o tua ile to iva. O le tu lalo. O le tu lalo mai lo to so sa ta to no ti mea fatas. Tu la iloa ma to e fo i mai pe o le wi i fa mau mau. Langa o le maua i o to swafa mau to senga lima. Le mau. Ele mafai o na fatino se fai ngamano il tono le na. Ya. Ala utatala. Ola utatala le o ui atu le tatou. Maftanga le nei. Anga i o uso ia sa makongu ki mea fakasi sa o ka mo e vai malima ya o ko kaimi uma. Le o kakalo. Au ko walo lofa i o ko kufinga nga. Au ko walo lofa i o ko kumalo. Au ko walo lofa il vang fa pu fai au ko walo lofa ya sa mo man kapo inga lele o fememe ya il kapo inga le ku ola u kalo ya ke uko kula iloa ma ko fo i mai ilo ainga mongi ko fo i uma mai ilo ainga mongi nga fu a kuai lo ko savalinga lai fa kali mai lo ko kama le sa ku alanga ile ka ko savalinga yang fai aku ya ke ko ele pero la kala le la fai aku ko e fa pulu o ko lo ko kama ile pulu aulo ile pulu sau aulo ya ola kalo le nga fa alo ya el kako mafkanga ile so inga yo uso olo ko iva ye ko ngor sa fa ingal kapingeka wale ya se me fai e me mal leisi vai pe a fai e surrender o ko le o mal kamau ainga ai ko ko fo i mai i lo ko ainga mongi o inga e ko fa puru ai o ko e lo ko kama man ka ko ainga mongi ini puru sau aulo manguia lau ko fa so anga lau ko fa so ai ile sau inga o ko fina ngalo la fa fonga o ko ku malo kalo le abu ya ko nga fa lo malo vui masalo le ka saanga e file mo le ku ngawa sa ngo yai ai fa poponga la sa nganga vui ngo mo wanga kala ngei e mangal ko iba le o mo bakule ko fa manga ko ngo le ya ka mo ma ese nga ko nga manga kwa ma ese nga manga le ka ko lo ma le fa fa lo ako o la ka pulpule e manga o ma bakule ko ngo le la nga ngi me kia i per ko ngo yo la ku ai ko fo me o ko pe fo sa ngo ya vui ya sai fo ya ka ko fa le fo le baso ke ngi a fa yo langona le to iva e to fo i ai o ma va dul to ono e fa ngutu lua fo i to iva e su e mea le to iva o pu se sa wa e le au nga fo inga ka fa vale a mai ko iva le ku o le mai mo atu sa mo tulo e yele taimi wa umana tu ala loatu na faila utala le vaso len ke ngai ore ki le ko i valea faile me sa ko e foi
e ka kia ia nga mea tau te whai mai ai whamai o tau e kusa peore pese fo ilele o mako kingo i a mako loko i o le whai konga whiki le ngor mea nga o le porkiki parpala ai maisia o kouia fo waku ko ta tia ia la ulo la whakula o kala wa lasi wa o le var porkiki a o nisi sui e fo waku foko ako ele i ako se pa ingo ko porkiki ale la ko fia ka alu parpala ngi mea awai tasia la uva ya tu vui ma tu la ipa fa pe sunga le to kasia la uva or ka alo le anga le la fa ia ko i vai e fa nga hat to get le kai mingi ai la ka lo fa nga pa ro ka kili fa nga mingoi mai lo i e kuku ma lusfu te wo ka wa ku wa te fie tele fa ilo atu me le itu tupu le au kuodia e fa nga a lo per te mili nei ma fatanga fa mai ala auli me uma awara vese ma ko le mala actions speak louder than words e sili aku le ko fa kingonga ngai lo upu pelo ie ka fa sufi mai ai wala vai er ka milonga len ko wosu e kupe ai wala varnga ko ke oringi ai ku uma foi ngai ko ka penga fo ile o fala li i malau aku e ke ko fo i fa sufi ko faru ku malu po fe o ko ia ai a fai e failo kai bingi kulo ale wa ngang yaku wo kele wa ke ro fo e le nga ma le la inga o yo ko ainga e o i fa lo ko i fa le o to ainga nga o uma nga ngang yak a ele se me ka nga ma ko ngang yai kulo fa fonga le tu ale ele ai se hala ma ko ngang ya ko i fu ko ke fa nga me it's a must for you come fight o application le nga lenga e kele ia la ku se pau e kele ia la ku se va ala karasingi nga e susu wa ku ko ngur fast a faila ole o kuri ese fia me marenga marela ku ongo o fa ko fala inga ar va nga fa upu fai ta kia pe ola ia va nga fa upu fai e fai karia ma so ala upule nga ma ka upu a ole la ya kangia mai ko ki fai kengi o ma fu anga fu ilalia nga la nga ko waku ko ki fai kengi Nara ngai la inga fa tula utara tula fu fa fonga le tunu. O le si te mia te uia e mai mo for kai mi ka fa sufi. La lau ke si la fia le la ko me la fai. E fa kanga ngofo kai mi ngai. La nga fo ila ma wor peng fiki or mingiska. Ma wa kupe ma wa ka vale ele o avese uma menga. Ai e la laka lo fa nga pla fa ka api. Fa kanga o mai lo fongo. Fa kanga o mai lo fongo ye fire fast. O le si foi me wa ka mo fai. A failo e to e faingi si fongo wa akua fongo fianga sa pela me constitutional fast ele a waya kulava makulanga fa penga ka finga kudi iyo tato halu i mea lenga ole e a uru ka fenga ai sere fukia i vesinga o le fesiri ngo merkas awa e sili ya tia ule lo tantunga tuile pa ma vui fa pefo enga onga mai mau i for kai mi ka pisa ko i fua o mea umala lau ke fai maro la ko mau kingoa. Le pasinga o ia mea e o fo i mea ia sainga ma mea uma fapenga. O la lau ke io e fo ia ko asfuru le ko i varea. Ai o la uwa ai maule na iai. E pe a fa ngeri ka usanga ngai. Wa amakanga ko vai kunga. O saule news. E ala ona fo i mai ai lo leo ai. Ona fo i mai ai lo leo pai mala fai. O le matua ta alo leanga ngai ko inga kaka fapea. Ia. O sia unga rusfu sengi. Ai sa o le lei al fina ngalo vui fa pe ia o i anga ua i loa e ko ai vale failo la ko kulanga sao wa le vang fa ma vai fia me a o ai o i loa la nga o ai pa ki nga o nga e fa ia fia me ia wa ki fa ma vai vo ia o le ma nga ia ma ko kongi e maua o le ma nga ia nga o me siri wo mingiska mo ngai fiku masinga ai e wala vala tu fa tinonga tu te loa or ma kwa kara pelo o iska ka ye ko ya e sei si vai ngai fa ali to fia fa po iso no fina ngalo vui ma tu lepa dai siata nalo fo fa pia tu ai to i valea e lo tanto nunga e tanga te to i valea wa fai ma le mautino ele to foi mai mali e le to foi mai to e mau fu ala le temi fo le tam foi ale foi la mai ona e pe o le e na o le vaenga la balu spulu martai tai o te nei e manino le lei i mafua anga na tuturi ele to ono le o lono winga e ala lan tuturi e onga mea
Le la o mai to iva le. Le la fe me to iva pa pe sa o sos nga ni le atawa. Le la o mai to tam foi to so mai to no le to ono le. Ia. Tali lo pola la tala la fa ia me a fa o le me man vie sa mo. Belei a fa le man vie sa mo. Tu o le fa ia. O le fa ia me fa ban vale fa pena. O le tarto no sawa. Either come back home. Yeah. Avelo tu si fate o manato iva. Fai ngo fie silia tu na. Wa le te fai to fata na tale to tono to iva le. Wa fai no le mautino. E le to e fo i me se palota no me tu malo. E la wa la fai ya o me o ye fai si me o lo le history o minsta. O le tu malo to tong. Wa la na matoi. A le to sa wa ya palota le ti to fo inga. Wa la va ai o te tonu asiatama ale to fo ia tu roto i valea avelo i martus tuturi turi al fin sawana e fo e fa fi ai tuturi on to le lo fa fe na no to tono il pale minio samo ele ai se ba fa o tutu ai mo ma fa ro ma lo fa dai ya le tau si fa nga te ya so no mai vui o le melenga le nai sau no ele mole ole ka longa vo le ya tamai ya. And let me say this Asiata. These fellas, these idiots, they are playing the fool's game. Yes. Si fa mole ia a fai fai mai kala ale a foi ale a foi ale vale al mako vai a furu kasi wala va furu lua loa ia o paulo le paulo au kwa stop playing the fool's game, you know. Be honest with yourself, yes, and know what to do, because it's away asiaka, you know. O le si masinga le kokoe au ngengal once e afo e amakai un kalangoa upu ole afo ole kokas fo. Now I will be sitting there and sitting there with you, and don't forget o kile kai yangu kes kakaka ali va ku ke ko ngofo maya like fafsanga ima ma upu e filele ya ku ya oko. So stop playing the fool's game. This is my word of wisdom for all of you. Yela mela ko me ko kai mai ya kangaka kai ngala fa nga ko ko that's the fool's game. Kala fa ia o fa ia a mako ako va ku mako yo ka ko wa ku uma. Lo pumongia. Kire ko fi va ai in kangaka la ngala ko fa ngi me ele ngi me le a o ko we ko iva. Do not fall into the trap. Stop playing the fool's game. Oh my not. Yeah. Kala nga malupu. Malo fa tai. Malo vui. Masalo o lewo o kunga le se baanga fa ke fa ka ko nge. Ir ko ivale. Ai. Esa o ye ka ule le fingalo kulepa. Kulilo. Ka kire fa mo ka upu le so la red problem le. Yes. Ma so den ke ngesa o ka ngol kusi. Masalo le kusi nga mo fa ka wa ya siaka ma ko nge mo ke kiro kusi. Ma ele kasi kusi pe lu kusi. O kusi nga o ke masalo o kusi nga e ka kawa il pandemia o fa ma vai. Ele ka ale ko ibala le ka alo le nga mai ia ke awaia wa ka longa kuri ko ivanga wala nga le ka so la dinga la problem le e so la kusi le problem le la songe ia ai o le menga ka ke musu ka longo ye le nga bari aku a ke msalo le umar ba songe wen me ka ko mo kusi le ia tau nalo vai a maua rua tusi malaua na o rua matua ina rua tusi. Mali mai rua fionga. O na ua umari tatou tei. O le
ole a tatou le o walanga ole e tonu tusi e tatitia yo luma e tonu ole la tatou te le i e tau te o e vai po feo tusi tonu ia ole tusi me ole tusi walanga ole markusi wakaunga ver ko iva yo ai moni le saunoanga ole winga yo fam ole fam telanga se la pe fo ile mo pe yo le tunu la fai mai tu lo le fa fonga mai e tamali anga le ia le toi vale no mo le so tanga i America i se tasio a inga patino se tasio fai puli le la ver ko i vale o le tina madua tu tulu lava amalanga ku or kanga ka le fai puli le misi malanga le fast au le tauolo na ingoa au te loa lava la ufa metalanga i tau mamate e tote e alu atu e se ame ave faikele e se fai nga fa kupu suile sa au mai loto tangata lo na ainga maletala e ave iai ia e ku mau ma e fa maongi ile paki ai mai se ia le fionga te fono ina ua lau manu ia mia tu langa o me fa loto i fale nga makua kari iyo ma me umo pena ai fo ia tu Samoa ai tilo atu le ainga ma nisio le tu malo wa esere me ua fatu iai o le la vea mai kongor ko iva ele ia lu ko o le ko iva ai fesili mai iai masai mai iai le ainga ia ai fe mai o le faia nga mo o skaidi fa por kiki o to vai tato iai kama yo skaidi fa por kiki ale ia kospa inga la na le te faia tuai e se tu langa ia wa a mata no te vai tuai le to iva o le kali aia file mu wala o telefo le vui ma tulepa ke le lo se fatto fala inga le fionga le te fono por te ta il fast ai wa nga le melia kusa o le wa ka ukingo mai ai elengi fast au diuri ngai kanga eyo ale ele ko ye se fainga ka fai unga arkai kai fongo ma komiki foule wa yai tonu ale vang fa ufai ona me la ko fain ka ko fai unga le wo mai ala ko ka umai ele ora tou ni fast au diuli lono winga la foi la ko ka penga ile tu ma already la ka penga tanga ta tonu lava kanga ka kongu wifi foi la ukala le o te vatua i leo se tala e vanei wale la tato li whaasi foi la fia fina. Ia ona la foi le sunga tula e paina inisio vaenga mo le fufuanga foi le whamoe moe atu Amerika. Ai umafua na whaatula utala lea. O fea o iai isi sapota isi tangata taipei o vui. O fea nisio i la tou le sa ai filo mai le teimi o le vaenga whaupwhai. O fea isi sui ale fast len kama moe. Tele tau tōrau lau ato tau suafa. Na o le pāloka. Peitai na le whaamanuia ina. Amaka, wheo iai lanto. A le wa amaka ngau koe wha ia kua koe malanga. Le wa koe malanga langa mai ngō isi sui. Inga ua koe ka pengar whai ngā pāloka le la sao ngi. O whea sa la koe iai. O whea sa ngangalo iai. Whea sa la lafi iai. Ai kaua masingei koe inga kulo. Le whio ngā ia vui ma tūlanga. Mai ia i le kaimi whe moe hai solo i kaimi o roadshow. Wa tu ifo i au tawhalo na suafa ti alo na suafa vuilo na suafa a ua momo e solo e whaire kaukua i le sira mio o Samoa. O mai ai le so. A le ku mau war wha moe o le ku mau war karikunga. Le ngangara na. A le vua matano te vai atunga. Ia ua pop up mai isi kanga ka sa o fo i le fast mo moe le imanguia ia o isi kanga ka. The question is, o fea sa kou iai le sa valinga fika. E se ale mea ngā kou leo mai e kau ave whaakasi ki ngā, la mea kou leo mai ei e amo whaakasi le whaalu mainga. E amo whaakasi le whaaleanga inga o ka marianga. Ai sea, ale whaila au o le kaimi e whiri mafua ai le kō whaale kungu. Ale whaila amakang kō whipunga mai runga wha mai, walevanga la lafi. Ia, o la ununga kala e wakuringi kaimi. Ia, ele tūlanga ai tūlepa. O le ilfa moe ia awa fo le fa malanga tu le fionga ia vui male tu langa fo i le to me mau pe to luani va yaso il mo masina fo ia la fo tu ina i la sunga ia mi se fo yo mai ngai
e au fo'i ona whaafetai ai e si o tau community ma tūlanga whapena ia ma le talitonunga lelei e maua se avanoa e whiloa i mle whionga ia vui Lelei whaafetai leo ama mai le tātou sketcho ia pe yo nei ale to ai tau nu mo mai whainga malanga ia leo ta pena tu whaatari malanga i laso lua laso sa la le temu laso oni lava la le temu laso e tau nu o tule iwa li tae au iwa li tae au ia na tatu whelo ina ia tatu a tonu len me e api ai ma aso lua aso tolu aso wha ia o le aso lua na iei to ba tole Alaska ala so skulu lima ia matu ni California ia la California metele ni LA ia lewa ia ile no fuanga e fatino nai ia le tato amune mole che tu foi la lo na le tato tu si fa amune mole o le ngore fale o le point after o le clubhouse ale Malata Apollo ile ai San Ana ia o lona tuatusi lea o le tolu o Tasifitu West 5th Street Santa Ana, California 92703 mo tato uma nei nei vai ai uma ia o le sasfuma le lima o le masina fou o la fatino inai ia le tato fa mo lea i nei LA ia o na pai malanga toi rola ia le i Victorville matoianga ia tuai i Las Vegas ia pe o le puranga na o ia ai mo tato mala vai le nei parafatai o Los Angeles ia o le tato o ina i le clubhouse le point after ale Malata Apollo ina sanana ia ina o le afatino ina ia le tato fa mo lea ile aso se furu malelima o le masina fo ia o paule o le area leo te na lue tuai ia te lola ispaenga o California o American Aid o lo anga ia ai lo tano atu mo tatu mala mali ia o te toi fasala o te foi te mio o te tau tua tuai ia nei America ta oi ona ia ele se luatu la o fionga te taurangi o loa foi lau tautua i le atunu o loa lau tautua i le atunu fa mai foi le matu e kalesia na usfono atu ia se tau i le alofa le 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 la afio mai taurangi nei ia o mai nei na afio e lava se di no asili tatu pulenga mantanga luenga i malua ia fa pena lava na faisia tatu amio la fasala pea ia i matu ni Los Angeles ia le aso la fatino ia matu fa mo ni asiata ma mo le vando e lungo te ia ia fa mai tatu ni ia o le aso full ma lima o le masina fo ia o le fatino nai fa mo ni Los Angeles aso lua o le ua ia so sa o le masina fo e tau no mai ia le malanga ia e tau mai o le mai ai ma se tasi tu fine ia tia lato i men leva lele ia mai ana mo mato nei Los Angeles siata me falo malo va tai au tai ai mata upulea ia na ona fa uma tu lava ole malanga ia ona la fole le fionga ia vui mali ata ua nei nisio o vaenga ai le la tu lunga le tatu e tau nu atu ona fa te lava to ai tau nu i California mo o tatu malava le o tusi mai ma ua fo itala le fainga malanga atu ia fa te le lo to wanga le lei fa te nei stete ia o maua le avanoa e a fea ai ma le fionga ia vui ia le ma fainga malanga atu ia ele to na ma le laina le fa mo o le fionga vui stai mi fo isa ata wolunga isa na saunanga e mo lava i nai Alaska le tau nu i California ma to filo i malsunga tu lepa ia ini na yaso foi e fa mo tu ni sio vaenga ia na ma to ta milo malanga jula ia le nai Alaska le ua confirm mai foi le tatu no fuanga mo Alaska pe fa pe misa tu fu lunga tatu no fuanga mo Alaska le ua confirm mai le fionga le te fono ya to malatai ma le la tu foi au va
ia le tofa ia autiu fa pe fo i le talainga ya sa fotula fai ia e faia i le Spinard Community Recreational Center ia na wailunga le tatou address ma le tuatusi le na mo Alaska i le latou fa moe e faia la latou i le aso ono ia Saturday le aso ono mo Alaska le o le aso tofi misa te fa sa oifo sa o lo sunga le pe se to o le aso tofi le o le Saturday, it's Thursday aso ono mo ona mai alea ia ona malanga i fola ia le na i Washington na so oi ia le ala fato Saturday i lola na le so valu Washington le na o le address na Washington o Bethlehem Lutheran Church Hall i le tasi East tolu valu Street i na Tacoma Washington le aso to na ila na fe lo ai fo ina ia male tatou community ina ia le to fa fonga mai na o fa la wilo atu a fifio i fo tatou fe lo ai ia i le no fonga wata uilunga ia ma so o lo la ia le ma si vala ulia mai i Missouri Missouri le to ina tu lunga le tatou lisilia e umalo Alaska Washington so o lo ma Missouri to be confirmed la ia le nofuanga Missouri te lo sia so le neva yaso la nga lue me ile fionga te fono talinga fa mo te loa pla te vau ia me se fo yo suite te fono le fionga to ilolo ma le lato fo committee mamalu ia e fa ilo atu la so ta yau a mai ale o Missouri le so se fulu ona malanga la ia le na malanga le fionga ia vui i Utah ia ile state le vai masima ia o le lau mua fo le kalesia skeriso lo paio aso ngatai ia ile aso se fulu ma le lua ma le suma le tolu o le aso tofi fo ila aso se fulu ma le tolu ia e to e confirm tu se aso le vai aso le nei ia le no fuanga ia e pei fo i ona ta pena mai ai ia le fionga sunga fo ia mtailinga ma le latu fo i vaenga na i Utah o California na ua failo atu le sunga tu le epa na fo i la tu ina tu lunga le tatou address le aso se fulu ma le lima ma le se fulu ma le ono io so ma le fitu lo no wingo le weekend ya o le tatou feilo ia ilo ina i Point After Clubhouse ina i le tolu o tasi fitu West i Santa Ana ina i California il fa moi fo ia mai ale o le aso lo se fulu ina la vai California le a fia i Victorville le fionga lo matia ma le latou fo i mafutanga ia le a feilo ia ina i Victorville i California le aso luas fulu ia ma le luas uma le tasi loa i le aso toʻanaʻi ma le aso aso falaile ma le aso toʻanaʻi luas tasi ma le lualua ia taualuga i loina i Las Vegas ia i le aʻai famai e lē momoe ioe le aʻai Las Vegas ia lona uiga laa malē momoe ai foʻi ma le fioga iavui ia ona toe taliu ai lea o le faiga malaga ia ma le fioga ia ia vui po le fionga fo i faasena ia o le vaenga le na o se tulaga i le faiga malanga le la afea ia lau ele ia o le tou pitonu ma le tou malo tele lau sunga tu la epa ia faafetai foʻi ia te o le uso tulou afetai tele lava ia ele na ma le laina le sao pea no fai atu foʻi tele i o California o le la au mafala le atua ma na fu te sile fia le atua le foi na mo Paulo i California ia fa pe foi ia mo sile fia fionga vui o California ia o le la au mafala o le matua tele to tele o Samoa matulanga uma o lo mau popo maftanga matulanga uma au fa tai le uso matua le sunga tu le ia ele na ma le laina lo na loto foi le fa mau popoina ai me se foi o le amana ia o tato pe atato fai malangatu ia ele asa malanga ile misi le afe mai o le sunga tu le ia le foke fakarikari aku New Zealand e o foi taimi e tito ai tau nu i la wele le New Zealand e fa ai tu ala lua uma le tau tai ia e ma sauni ma Godfather ia ia ai o le tūlanga le na ai mo America Samoa ma Hawaii ia o le ua fa o mailo tau finanga le tau ta pena lava se taimi ava noa
e mate a fea doil fainga malanga o sunga vui ia o le vaenga lea taua mata mai sau finangalo na taurunga lea ese mana tole se finangalo le finga o mo kwa ma ga ke ko fa mo ia ka se ia le ko inga ia fa ka mo manguia ia fu fa o mo ang paula se pufure fengo ko ke mi langa wa aru ngi weekend o kuli maka ia ka fans ma le au la ko fo mo pokalam le kusi le ka ngoi ia mari li mai ora fa ko mi kyo kusi ala ka ki pele mka upule ngi ba yaso ya ila ko e ka wa ar va yaso ngi ai misi lo ala ko umar kusi la fa ma komiki o fengo o tuile epa o bui ia matatoloia maloia e moe ia ka ko mai lo la ka ko e sumu lunga i am kwa ka ngoi ngar kusi le pa isi me fa e baso ngi mana a bawa lu kusi nga o bu la vai nga ya o bu ai no foi nga ia mo FBI masi ai ka nga sa wo mai fu o ne va nga ya o kopi ia la foto la wo fio ka pui o le ua wha mapu e yulungalu le tā wholaunga ma le whainga malanga au se talia ma te a whea fo i o tau ele ele. Au se talia ma te a whea o tau ele ele ma le nganga whaalolu tele ma le nganga fia fia. Ia e wha manusine se taimi. Ia e la whatu la vanoe lau whioka vui. Mole atu le nganga o le whaatai ma le whamalo e lau tō whainwai malai. Mua e peila o lau tō wha o le ua. Lautongia i le tā whainga malanga o e le taitei malanga i le tātou malanga. Ia, e manatua o le ua taotoa i langa tonu vaenga umai pe o na ta pena. E whaia o le nei awa noa ma le nei pānga noa. E mumuli atua i le nganga o le whamalo ma le whaftai o le a whamua se whaftai. Ia i le kua ma ana pule whasoifua i le soifua ma le ola. Ai le ngata fo ilea o le alofa ma le taitei ala le tua i lo tātou tunu. O le a whiane i se whamatalanga i a lo tātou uso lo tātou mafuta i lunga o nganumalu pia o le ea. I sunga i le uteli o le mali e toa la usunga tuina epa. Whaftai. Manatua onge upo le tangata tau whaamatala i nai ia le nganga o le whatu ma le loto ma le whaamoemoe a o le tala tusi a o ia le tangata ma le ateli o le tangata ua e manatua neai o te whaata wala i le whaka tupu ma finangalo whaata mali ia e meise foi o a vea matoo i lo e whaamoemoe e momoli e tuale nganga o whaktai ma le whamalo o ale upomoni lava ia ua loa le tātou maftanga e ngata o le maftanga whaale a onga ia le tātou maftanga i tūlanga o whasalalaunga ia e manatua ana le ai le whaamoemoe o le atunu e peo na te pena iai e le mawhai ao na anga yatu ma fatensia ia loutou a o ma fola ma le to fa tupu a o se fautanga fa le polo ia te utou e meisi o le pai o le tātou tunu e momole toile nganga o le whaftai ma le tailo le fatu ma le nganga ia no whaiatu talo whai ia ua avea ia le nauna watu ma awala e maita watu e le tau ngofie wha moe moe. Pea maita watu e le teimu ko isa malanga tuai o tātou teitai ma le tātou ainga o le whatu tu e le tua sa mo o tasi. E le tau ngofie ma e le whai ngofie mo o tau. E le fo iwa to e papa patu ia le to whai le vai malae malo nei vai vai. Ia ona o le wha moe moe o lo lupe nei o le tātou tunu e ala i lan whainga palota lau tele. Ia ea se to wha ma se whautanga to wha ia sa tuala e whapea fōilo la tō mapu. Ia walo wafsuanga whapea fōi sua. Le whautanga e le whitalainga i le tua whitalai e whapea fōi ia sa le muleanga. Ia e maise o nei tū malo. Ia a tonu e le o
o le taimi le nei whaiai ni upu tau mawai, a tātou te lei, whatimeina le whilo i ngai ala i le a ao a wha malu o le tua, i le soifua le tō whai le vai malae, malo nei o la vai vai. Ia, a mene o lo whaafonga mai a no tātou tunu o lo tele. Ea le upumoni a ia e tā o tolua le seunga, a wai whaifoi o upu i ainga maula, o tama maula ainga o ainga foi matama. Te usonga ia tu moma pule i tu au mala taua ainga i le tai ma le wa au whono ti. Ia, i so se Samoa e soifua mai i no tātou tunu Samoa tu tasi. Ai whape foi o na manatu i le tāpua i ngā sua ma le vai whanua, o fōma i tūlangi sa ole masa le au mua ma le lau niun sa lua. Ea le whale ang fulu, toto o le whale ula, e te nane upu le manua tele. Ia, o upu ia i le motu i sasae, pia no whai atu e tau tolua le seunga. Ia tutuila po le motu o salaia e whapea foi ia le motu sa. E momoli atu ile nganga o le whaftai ma le whamalo, pia no whai atu i le sunga i le usoli o le mali atoa. A o ai le tangata, a o ai fo le ateli o le tangata ua. E whai le tawanga i lau tau tau wha. E meise o lau tau fina ngalo o tau tali ai, ia se whatala ula atu ma se nganga vai vai. Ia tātou tālo soifua. Tātou tālo soifua i nei whai a tātou upu ia amene pule ale atua. A le te talo i le tua ina i whapeo na momoli atu i se teivi mas aso tātou te mafutai. Ia le tō whā ma le soifua lau le lei i le teitei malanga i le tō whā i le vai malai. Ia ai whapea foi ia se ola vai vai o au nei. Ia mai se foi o le a tina o le ainga ia o lo whapeona tau tō lua i nātu le sāvali. Ia au mai e le tua le malo silitino le mawhauwhau ma le nganga ine e tātou mau ai se whilo i ngā mawhanawhana. Ia mawhai on tātou whio fōwhai ia utu wha masino mai ia ilo unofo no whatu. E o le a ia sa tāpenanga mō le a whainga palota ia moonga ina ia taulu au ni afofo vai le lei le tō whā ale atua a o se fina ngalo tangata palota o lo utu malo ina ia moli lo uola ototoe e tautua ai le tu malo ia vava alua malo tātou tuno ia mole atu le nganga whaftai mal wha malo le ia taua e mai se foi lo tō whā le vai malai o no teimi panga noa o lo mwhaina tu ina mai ina ia whapeo na whalawi lo ai le nei wha moe moe ia ai whasiri lava se whaafitai i le fionga i le ngā fitasi fionga ia fui mono o le i pule foi ma le whalitua ia o le au nanga a le Blue TV ia mai se foi o le tātou tautai ai ia ona o le manatu mai ia pia na foi atu e le ini ata tupe tutongi ai nei mea ai peitai o no loutou manatu le tātou mawhitanga ia o te teletonu a fuai ia e le ini manuia o ia tea ua na o le atua o le titalo o le au auna i le atua manuia ia le lingi whaua ifo i lunga o le fionga i le lipule ma le whalitua e meise o le au whai ngā luenga pulenga ma le au whai ngā luenga ale walesi whaasalalau o le Blue TV i ou manuia ia ina ia whapea o na whaafuololo lātou soifua ia wā o lātou whaiva i le tautua ina o Samoa ma le lalolangi atoa e ala i whaiva whaasalalau ia whapea fo na whaafuololo soifua o le uso ia le uso a whaasalalau ia le uso li o le mali atoa le sunga ia tu i le me se foi o lona whalitua ma na lātou foi walesi whaasalalau ia o lo whapea foi ia ona o lātou tu ina mai le tau au ia ona o le wha moe moe ia mausa uola ia e te tautua ai so se vaenga le ngata o le tātou vaenga wha upu whai le ainga o le wha tutua i le tua Samoa
i le taitai ia whapea po ia whionga i le i whaipule ia ma le tātou wainga ia o le nganga le nā lo whangia e le tua le tāpo inga lo tātou tunu fo i mai ia maua le ola ia soifua ma Emanuia and God bless Lord sau noa ai ia ai le batule no fai uili sunga tu le epa polu sori al male to te fatu fai na ona fai lo atu a o alu fai nga malanga e fa wa tatu por kalame ele ai o to te pole fa wa pel tatu por kalame o le fo ye mati to nu i America i le studio al sunga tu le epa fa wa wa lava tatu por kalame ia le fo ye tali ma watu sunga ya kaut fara masauni ele ai se mea e tau fia i fua ia so longa fufuanga o le tātou purkalame o le tauta ia la fotu tu lei pa fafte tele le ne fiafi sau nonga fai un tauta tau ma vai ai ia fafte tele tu le fu pa urvanga na le fionga i le taulangi ia fionga fascina ia vui i tau le fafte ia so tātou uso po fela va tātou te femalanga iai pa wale me ia maua se me ta otoai me ta uarna a ole whengai maloutou te ngā solo ai paftai to te mai ole iei o tō ai ngei a watu foi i Samoa ia e langona lava e whapena o tatu ai o tatu Samoa te tari malo ia o nei a fiafi ma le tatu Porkalame paftai o le uwhafonga Samoa o le me maualunga lava siatai nei mea u tatu whaia na o mea inosia nei mea inosia toi tātou i tangata e le se tau le leie nei mea tātou te whaia ai ala la maun tātou whaia o le manatua lofa i le atunu io tātou le sao ia malama ma ia whai whale aonga ia e o hola i nei mea sao ni atu le palota ia o le languna lava na tasi ia o rua wha malolosi mai lo rua i tu vai ma tu wha malolosi foi ma tu nei ia i oe tātou masani le inosia e tangata ai o se inosia le lei ai o nei lava fiafi ma le tātou whataranoanga ia sila fia le atua le loto o tangata ai manatu to e mau foi nisi avanoa le lumanai ai mo nei lava fiafi ia le ataua malau to whaal vai malai ia mai se le uso mai Samoa ia e uso atu lau fionga le taurangi tātou wheloa i isi aso mua i le lua vai aso pe apule alofa le atua e momori ai lo to soifua maneo lai mo tene ia soifua ia oe le atunu pele soifua asia tama ei ataua alofa tele atu lo fatu le ainga le faletua soli e mese fo i o tātou tau ainga ma wo me paanga i California alofa tele atu fa soifua ina mo le fiafi ia whaaftai fo i lau fionga vui tātou tau mawai fo i le nei fiafi whaaftai ia ua longo whaatutu ila whaafuamaua le anturu ia toi mo fusi tātou so tainga se a le oronga tonu whaiungo le nei vai aso peona masani ai a mo le nei fiafi arofa te le atu whaasoi foina ia ole porkalame le na fefe ngari wa farfikuri ioe ia whaaftai ia le na aua tau te popole aua tau te popole o le tātou porkalame e arua kulava re kusi ai mau mai pea lau to vai ma lau to lima ma lau to tulilima fa mai ene si ko inga malau pi lima ia malau pi lima se e o tau te sila fia lava ia ai si i tātou ma te tuina ma tūlanga foi o lo ta oto mai ai ia tūlanga si o tātou tunu i Samoa ma vai atu le nei vanga o le fiafi tūlanga foi o tātou whasisilanga le na tu inatu nai le amatanga lava le tātou Porkalame ia whasisilanga tusai foi o le whonotanga a le maftanga le fast a inga i nai Sydney ia mai se foi ia onisi o tātou whasisilanga i pei o le iaile ainga foi i tia ia matulanga whapena i sale lolonga e moteli sala fai ia ngata foi lea tātou tusi lulu misa ia se i faia kai o ka kusi lulu ai fa mole o lo maua le tātou tusi lulu nei le official le Blue TV lo so mo valu Lampi Drive i papa toi ma fatu mo le ataua soi fu mo le fiafi
Le lulu matautia. Talofa lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland.